necessity. Compare your mind to sign bad agreement. I never insulted anybody. What's your say? Don't mess up with me. Hey, so you. Master Passy, this is real. Men so, double. I will hook into men so, necessity. Compare your mind to sign bad agreement. Men so, double. I will hook into men so, Nansa sade chena se yantesa fofra yechi mehuna meka de ye nanso wotan ne wo mu na meka no mawi yesene se behye me bonatete me nkuta nanka ne megya nanka ne makoka se mehunu yanka sa obasa sabone aka enkase boja titibibo mposo mayenko na se wokoto sabo bi si wunua so a ka kire no se he aboa sori yenso anuti na me wo hena na bisitie ejawusu mamponkontonchi de hye tambra wo buo hi akuma waserbo sechi ayese no so dade kodi maninsam apampambra wo si ebura mamponde hye ni bie danfo ye dan bremu dagon mebinko yemu mampo wona wampam nanso da wodidida nyagopo no na mo nyina se bia otie nsha 104.5 FM midi ade ajawusu mampo kontonchi eboa hi akuma na wakasi brotuba gonga jatana mo nyina akwaba Ewiase Mu Nsem na adruso no ayasu mu nsem mo de headquarters ani ensem hodo ahemfie caveat enkoso hi ha sanso na mansan buafo akwasi buafo Jamanso ogoroka hubi ye producer ana jei ampofo na sikapa atoso no pasaso number 2 akwamo hine ayakrado ijomrika ko Facebook ne ko tie na nsam hodo no ampaya eja ko Facebook ensure 104.5 FM ya ensure yen like na yen comment your konkosa group num iso mu nyina mo your konkosa group ne anyumre and afi ko YouTuber ensure TV ko motriswa Pimsign TV Pimsign boise Stadium Junction. Bojafonyina krado na krado isi de ento mi kan enko part 1 no so. Eno abrata atrase asem no de ba boy tofa na fi atraso. Mejiri yese eno extra ofie ha wono so bechim postmortem chese abusia sika akọ yira. Ede husu bo nyina bo eno abrata so no fa ofatifia Fatine ne onyi hu sa onyina white snow wono so bekem san se mo kosunsum agokum obi eno abrata mo akaba eja pacha ma no so ntun kawai pacha yo sa abrata wan kaza odi me pacha what if you say mami pacha mo 57 enfi adionum ensom na so krom ne he pacha me fisi ase kokoko wo masai ensom ma so de me masai enso no ba ko firim nti se aka ma me ensan John Ben ayo pacha me ye fom dwuma ya ena okọ asori ben pacha me ko Roman ensa we ka che Ewiase Mu Nsem fo siso bio na fe yanto aso yetia pacha o masama ne se mfiri kokoko fisi ase na menim na netie me na de me kwa awale e we si ase ho jimi na netie na awale ni mu na edin jimi na wanyi nsa amfiri me ho de obedie bia no man bidi nti ye dubire bi na ye ho afa me so dem te se maame ni wo su na msana na ade na o se ata ko fi abefa magudie ko na mse ai na ade sie no o se o medem ha na obefa se no na danfo ba na obefa eniema no ko na msana nya hwe wo ma ne beba na o se ma ti ampa ne ma ne nyina be krokro na maame odija yisu obo na no krodua na odija yisu na o se ata se ni akoduro no yeso so ye fi amema kase wa hampanimfo mu nyina wu panimfo ne mama wu ne makente entije ifa kwesi nu kunu de mame anya sa ombesa be fa de aka no asan yakọ na msena na mate ampa kukuru trank ne kente no ema e de maame koi asan de ono so ni ema aka ho maame koi na enum ho no na na ase ebia ne ntoma efa na amoase na ahwene na duku na ode bai to ode ba no se ata fa kwaka ne ema no mame na msena na mate ampa manfa de na nko bie maame ne ma so amfa ntum me de to me diem sese ne ba na me de ama no ne ba no so no ma hwa ada enti me kwa ho chem ma me fa sa entoma no
nti bra me fire no na e papa e ba ono se ata na me se papa no se ma me se akwasi ala yi nto bi o de bra ono wo oje na me se papa waka amate si sada na me na no awurade frɛ na o de koyi enti o de koyi no na mo yɛ sɛ yɛ gye santoma no na me sister se ata e ba ko tontoma no na me sister mate ti me sister ko tontoma no e de to ne ma ka ho nyina ne de kɔma me so anu na omu di sie me nana no enti me de me nka bibie nhyem ye no yeso bi amusam sɛ maame ne bibi wo ho na ye gye nti me nka bibie nhyem afela mte se yesi me so aba ko no so wawu fe na kue mra oba wa sister adwa yesi ata fa me de nta e gold na me se na me de gold de me ko mu bi de me ko fa ma na gold me ko fa ne se ne gold na da hen o se yeso wafa na me sister kua enti sa o se yeso wafa me so Tira me say bia me papa no na me papa fa se fa da bia papa tubanim se bia ata na de ade se ma wona wafa afa me hwe kwaya na sa de no emma obi a me ka hwe nkyere me na me de me twa akiri nti na me so akra me na sa de aba na me so akra me so me sa de me ko beneza se o ko hwe sa de no o ho ampa na ampa ye ko beneza ka chense ma me no je o mfa hwe na maame no wade ne bi so ayera na nyi wei na afa ani sakua nyina sa e ba ye njem dem se bia waka che papa no se bia de no de makọ hwehwe na nti sa nti mato madwunum meni adwuni bia waso bio eti fanse ko be sa bosumia na otwumi ensani na mba ba akokọ ni mi nua no ba akodi nkomo to ngodi nkomo no de o kan se han wo maame afa ye na nagudie e de ama ne ba akosu de akoto ka sa asifie ena me se na me to ewu me am to enfia do no nsu suma ti ko betim ko am nto bi da me to se metra kan kran yan se di miska no se misiwo me ni adwuma bia na me de gold ye me ko fa ne ene asam no hwema so me so papa no mu nya ne ya aka enti ni me de asem ba ko hira na ma hwe mama me se ya mpa sa mafa de na mpa na me de ama me ba no a ye hwe mama na me de ba enti mama ne ya no eno ablanta me so mo akraba ya ja da to so me ne so okum me ba cho minimum ya so no wa famienu makokum minimum wo hwe munkum obia boy ya ja me yeden ya so ma fa gold boy mi ya masa kokum nipa am kokum no no ona nya gold no ba hwe ati na so ma me ya nyina mfi on mo asembesi makokomfo akoku no komfo so eso wu aso komfo na wu na ese ekọ asamado ko nyane no ya kramoche na ekọ nyane no na ebusebusa ne nsem kame pe eno ablanta wasemane no masamane so ya minua no be hu wani hu sika akọ gold bia ara mani chesade no kwa me kwa minima de kro de se kama me wo gudi ampa nka me akwa keto am to na mefa wa bra wo ma mpanimfo me fa ne sen eno ablanta dada ya so bia amfa dance nim na o de ho ne bae me de se me de mini dance bia no an mini minyame mate me dase mamuso na abushepani matrase mono so mfa won se konkoma for piano won kirem ansa na eno extra ofia ha so dance fo nyina ba wono so be se nyina anatomy abushepani mu akọ aba bronim na wo akire bronim abushepani so ho ye pa udrim de afaye pa I said it is snow etono na ne misa san de a akọ brochira che yo abushepani de oni aba kan nyina wote me chini nyina wo fa se na oni aba wo fa se yo what for gold mi fa bia na de na bushepani e bia on fie drei yeso no fa se mo fa gold na mo san kokum anan beso bia be dibi bushepani mo hwe aso mo kan me mo fa se ni mo hwe na se mo do so bushepani na mo bia bushepani mo do so pandesa ya do so na de na se o fa wo na no fa se kokumi se na me che se kini de ba se mo hwe mo bushepani nya botre fa me go speed slow motion what ko bi po ko slow motion pese mu se nipa abuso mu do so de na se wo bushepani no fa se mu no fa go da sa kokum anu ti na de ba se ya bi ma hansa me dwe wa menti ase de ti se wo bushepani wo na no fa se mo fa go no sa kokum yan fa hwe wada dwere ho aya wo wa anya wo wa o se mi fa hwe na asana ya wo wa openi kasa kuma ko me se me no fa se ntia na mo bia wo sika na mbusa se bia de da tum so nyina no aya wo wa aya se mo se sa mo oni mpanifo bia dwere ho se e dan na bushepani me de wo so de invest ba chawo 74 na de na 74 years ese me bushepani na me no fa se kokum me de nka me di kura nka simusai obusa ho ese me busa no me kwa e mo o so de ntra ana se me aye mo se ye frame se me ni mo fa se
afa sika ko asa akokum obi akose ma microphone ba akokum obi a asa aje screen me da se akokum obi a ejia na mo obi a enti bibia sa ni ho ni ho akora akokum obi a wo ma sa busu pani wo ma enkro e ma sa na me ma sai mema nso mema mi yo mema insia na mema mi abusu pani na dance ni wai ni dance bia me na mfo bia ma dabi dina de bae me da se se de wo fa ze kan no wo dance ni nyame na kupon bia sa ni ho biem yo eno extra omodi atrans here ye pusu o man fre wa tonsu ma o ka se unu abaye otie ni wo fa yi wo mu na fa sika akọ no omi o masa kokum sunsun kuma wona mu kum dia nka police for the motel kokra be say first question eno extra Papa. Mo akaba. Ewura. Na ho te say. Acha ka sagu microphone mo hai. Wan ka say ngo obi anti nka mo nte so. Chomi ka de ko Facebook a. E ba cho insha 104.5 FM. De ko sina obetibi no ahu bi. Na yina de ationfo. YouTube insha TV. Ana oko umbotin so a ya Pemsan TV. Pemsan e wo Boase Stadium Junction. Eno stay. Papa. Mi sembu sa wadi mfie say. Mo 56. 56. But your my saying, Master and Mamma say, Master and Tonka. Mammy and Mammy. None of your Mammy and Mammy. The four toes, no thing. No mass robot. Oh, me motor in the morning costume. Matter about the Antonka. Matter. In fear at your room, and your own song. 57. And also my say, a mammy, a master and a mamma. Mammy and some mammy. And that's a young man, are you? If I told me, trouble hit the curtains. And now, cross survey. The cross some Yo, me da se. Come na mama na o si ofrim no. Come na fast ofrim. Me nana. O nana. Come na fast ofrim. Pa cho. Me o si mako konfo kokuru no. O say. Ah, ono na wo kan. Na me kai, wo dia na. Wa mama. Ona chim wo wo. Me mama ketwa. Come na fast ofrim. Me chim mama no. E pa cho wo. Yeah. Me nana wu ye no. Me nana wu ye no na. Yekoye yiye eye nyina wieye nti eye ni wieye no na woka cha me say nyame adoma be kokuhia akode da ase nti a me hia no na yenko da ase na msi yo nti jabe kwan fieda no me nda kwasia da edwo da ukwa da na asamoja say pandeti no sa da de no na asamoja huna mani Sada de na mama de wu. Asamoja huna mani Ghana fonsa no. Sada de na mama ye den. Owu ye. Ye frɛ me sɛ mama de wom sa. Na mama me ne tia sɛ sia me na kɔ ba bia ba sɛ sia de. Ye no nkɔ wuda nkɔ de no owu sɛ. Ampompo kito bi de bɔbɔ. Na ha. Ampompo kito bi ani mu. E jawre tie e. Me tie. E bo ni sem no ye den. Wode awuo. Enti eno kwa de mama sɛ na ko pie. Ewuo no so. Enti ye de yanka hwanhyem. Ya da ko he free baby bi ite be na wotweda na ye bedie no ana ye nuemu omo suma obi ma be ka che ye se on pese on be fi ho na omo timi ba na me se na wo fa se mo so ni pon na wuo na se mo so ni pon na se mo be yi ase da na mo timi so obi man be ka che se mo timi be yi ase ene mo nkwai ye hwe wi mo obi ense obi na yento kwaye kasa bidin wo fada tam saa anya eja wo fe wan kasa de be ya so maburu nua mo fre nsuo nyensa ebo odua ana kokofu jasoa e be che dedua ya de ko isi ase himani te ko isi ase himani mo se na ni dua no to da ni dua no ni saba ko kakra na wawu no ase nsuo ba ko de ofre no abija nsuo nto mo dan yende anyeye efi wo ko omunyo no nyina tim wo so ka jo se sudi so mo na kum mama na mpa enyo mo na kum ne ne so mo na kum mama na mpa bia ensu ni kum mo fo mo ma na ase o ma na bo se adua no ensu ni kum wo mo ha mo na bo dua no me sata bu eno brata me na me ka kire o wa ha se me bo a ena bo dua no o mo bo dua no o so bo ni sai o mo se dua no mo bo no se ensu no se o mo na ekum o mo so ano a ensu no enku wo mo mo fo mo ma na ase na se yo mo nso ene ho de no mo nso de na besi ene ho de ene me de ho de wa manka mo mo nti firo wo bi koso o mo
wu pa bisam na se somu ni mu hwe ah somu na kum ma me na e se ni kum no fa mo ma na ase ah omo na kum suano a kum suana e se ni kum wo no mo fa mo ma na ase bisa somu ni pa se na wu bisa somu ni pa se na wu transmitio suano enti no me wa fa no so ana kwa baabi wo fa no kwa baabi o oni na tikuhia ho wo kwa baabi ni nwa ba de wu na hidi yie wo kwa baabi se da bi nwa ba yi de menti ni wu na se baabi no koi e se baabi de anwa so hwan ho no koi ya se se du sini se konfo na busamu ye du sini na konfo no koi se du sini a o titi nro ah ye fa ni sai menim ni din ya so atachani na wan busa ya so atacha menim no de meti se so atacha menim no ya se papa na se sa no hia pa ya se papa we na se sa no hia hia me tie se nka busa no ya details ni ye nchire mu ye mo ye sa me wa fa no ko ho ni pass me se fa ni nkoso bia o te o chikroma na kokobra me ma nko bi me wa fa no ko ye enti me wa fa no be ka ye so enti me wa fa no ko no se owura won so no wadi card ni wa fa baba ko ayale wo dra ko ma o kwa sare yale ma ho no no enti mo se owura nya bi go petre wu pa no me ntia enti be hwem I said, oh, hey, papa, me never say, we know about no, how am I buy? Me never say, we know about crying, papa, come and say, so I say, you. Now, what for boy, man, I said, me come and say, listen, I day. I could see. No, for no, no, for no, I think she. Oh, she can say, so papa, Debbie. I'm telling me, I stay, maybe. But me, no, so make her say, there's no be a here, no, and I'm so made to imposek, never. Me nkwasa say mu ntenche o say ye timpote dwaso de me kan say dance bi o bia hia no na me so me cho empo say ha ka na ma no ye be ye ni nyina ye kan me o fa de na ne ya me pa cho ni nyina ye kan sabi me shameka na ni ye sabi otimi na nte trabonten otimi ko sai namfo otimi so mieze na de kuma so don tima me pa cho se ne ye kan nyina mo biat ye kan nyina mo biat bia so na ye sorry so mate de o kana si o na me kire se ne nan ni nti se de betumi afan fo so ne obisa no so to aso me tio o be ka sa asem ne kire enti na no de sie no so de sie no enti ewu no sa na se kire nti wo fa na ka kire wo fa de kan ye so ko dagu no so ye no sa so no abena ta ni wo fa na di sa adwuma no sa no ne sa kokko asam kokko no abusia ko wo papa no abusia no fa no enti abusia to kokko kase e ma no ye ma abusia no to ye ma abusia no wie na mo sa to foforo e de ma no se wono wonye no fa ana wo ye no fa no ka che se wo fa no ka che se sa kokko na abusia de ma na wa ye no de o mo so fa na de o ye no de ye ma abusia wo didi hu de ye ne de abusia e dia wo bu chama no mo didi hu no e ye ne de no ande abusia fa anka mo de ho e na ye mo fa ka o mo se o mo mpre afa kokko no ema yen o mo sa fa ka de o mo de abra mo kra mo so to be mo padai mo na e miensa so hu e ja so de be ka no wate ase o ka sa me tio won na kokko no na se ya mo papa bi wa ye wono na ye ana mo twa mo bi no man half so oni di on fa ni di to didi ye no mo sa to be man se onye no mfa ana o ye no fa no ka che se de wa na fa na de busia de man se o fa nto afa nti do no ye odidi hu no abusia dia nti no se busia de ka o mo de ho nti no de nya de dia e man se o mo mpre e fa kokko no e ma yen o me fa ko mo de ho so nti no ana o mo di papa ma me ko ba bi ye den kokko ye ne sa se ma me de nani eden e ma me so ka kire me se nya me na dum na ye siri ma me wi a o be pe sa kokko no asam no godu ho asam no o be pe anu ti na ni adi ni nti ana mo koye sa ade no eti amame no na god ni ntra kokko ntra ko se kokko abeka ho mi anu sa ni mi anu na kokko nka ho na kokko abeka ho ana me twa se kokko no no stay papa na kokko nka ho na kokko abeka ho na kokko ka ho ama fa kokko nka ho yo de kokko ka na me ka ho asemi na no e ka so na kokko nka ho na kokko abeka ho kokko ka ho na kokko ka ho na no wan kan ni na opra betumi sa ni na fa na no mu yake tenkete meba nano ya ka se fide man ka kokko asem
manka kokwa asam mo say gold was bisa me say ya na mama me wo me no ka usa gori ka bisa me na na die na no udi ka bisa me na na nyabotre asana o bisa me na no so na nya so buofoi mi bu mfu yo he na dai mo men kasa o kasa mi bu mfu misi na no ye mo akonya nyina na dan mo ye pa o dan mo ye pa mi bu mfu ino ista kasa uya macho so mi bu mfu kasa oye misi mi bu mfu kasa wana ye wo so wa ye dan someone say ya ma na say kasa me say asam no boy na dwuma mo be die no ya yam no ya di matem dwuma mo be die no eno atenie enye ize kura ya atenie na bia asam no boy so bia me sister no e be obagu em bia be di na chi na mo na ko nje na atenie no eno atenie ya atenie ena me ka bi chen ya di matem ka bi chen mo ye me kwa me say sada mo kasa asam oh ka bi chen mo ye de be tie na makaton mo ye aya mo bukuru ye na nkotin patenten kon oye ena mse kabichi atefo nyina tiewu kon fa asem na bia sebe yesibu ne na wo se na oh ampa ne ni apa mo chaw tanya wunya na asen kuna no di dia de na okay obi ka so wunya na wo se nya no Esta ti yemfa kokon nya de e bu mfu yo na wo se eya mo sebe wunya na ase no chem enso won timi chem se eya mo amo akonya kasa ye ka sai sana maka no mo se be ka asa no ya tani go cha na tani na esta amire ma te ayatum oh da bia mo nyasa ya mo nyasa ti sebe nyanko ana ti yawo eja sebe nyanko ana ti ya amu akọ amu nyina no nyom nyina na di boni hu ebi ehun nasem ka ati ase namba na abre ho asia sanse temperature so ati ase ya yempam obi a ntiti obi na enyo obi a dibo ya fa akọ ntunsom so because wa ma na dime be diwa nje so wadi watem obi ani watem mate yentimi nya so ha yo nti asema be abotene deka yo ene kukukukuku na deka ibu mfu yo na ka se moye o tete obi atie bi obi no di batom fide so bia ni ho ibu mfu na fi adan ya munya botote me da se me se na no ya ka se na gold koko nka ho ena unya kwa wo chiemi koko abeka ho ye fro fide so ma ka se be se simadu dedi kan no koko abeka ho ene koko abeka ho nti me ba nti koko ni gold nti ena mo koko ni pa no ekun e ma me no okay ti dansini be na ebeti afani abusa no wana aka se do munyina eba o se ye ka se dansini obi bia no so ba no nyenu o ba be ma na ba be ma no oni wena okan sai wena na de no ma no no ho no o cheche ya we de ma so o na ko friend de buy man buy so fama enti wena di gold na ma wo mo Dabio. Chemo chefon tibi sanse da nyina meba. Ti. Mami, ya emblemu yai. Jumadi ya yai. Kenda nyina bitie. Ba fruitie. De na no tie bia na ontie. Ti se meka se chemu a ya ma bumfu. Me bum. Nti abranti we na aso ye dan. Me se abranti we na no e kona. O cheche no ma no. O ka cheche on ko fra ta amre no. Na won fa no ma no fa ko sin ho. Enti we ko fra ta no ye dan. E ba ye. E ma we de no ma ye dan. E ma no. Sada mpesa mechiro. Tabranche ni. Tipa chon. Yo. Na ye na pese hu nipa kra okogina ho bia hu se ye kanti se nipa smesi omunkunu no. Ana pese hu. Uso fa ko baby e pusa mo na busa ofa. Ofa sa nso tiri yase atesem. Ana se na ogina ho bi. Na nyina e ba so. Me da Tabranche mo agaba. Yeah. Na won te say. Ye from say. Me pa che fem Kwame. Kwame man so what me name. What do you say Kwame? Oh, 36. Man so kakra. 36. Oh, okay. Mami odi ano no? Me mami no. Wo on chim na wo. Ne ba pani no. Na o kan sembi na obi a chira ntiase betima chire mu. Asam ne de. Me nana na we mami ene o kwa na se o. Enti menda no pa. Ne e bo agbo ho akwafu. Asimo ka di mfie sai. And then me refi. Oh, no, Miss. E pato mamuso. Mate. Pato mamuso. Mamuso. Ne pato. Ma kwame kwa no nkasa. Kwame nsemo ka chime di sai. And then fie ni de me refi kaka. Oh, so kai. Chance de o nyina o kai gold, o kai ntuma bi. Ne nyina so kai. Ntumi nkai. Betu de oni abusa di mfie sai na mfie sai, ne nyina so nkai. Oh. Na nani wi em se be
Okay, there is a bear 5. Because what you're trying. 5. Me, no stop me for chow. Uncle so, my innocent young boy. Uncle so, my innocent young boy. You want to make your home by some transfer. Here you go, please. Chilled, refreshing club. Bro, forget this long week. Let's toast to better days. Clubbing. Say dear, Insure FM, Edin Yesi Ghana, and Ewiase Mu Nsem Bia, Tower Bubuano, and phone baby hour, Yedin Yubisi Bia, and Manu phone so. Ni here is over test NF, Ako 8787, Yaveto 15 pesos per Udem, near Kosu Bia, Yedbem Manu phone so. See your Kudia Mu Nsem, a Jadia Mu Nsem, and Nijidia Mu Nsem, and I knew Biano, yet the bro some propra. Insure. Jibia from Constantin. Temu ha wodi kan eba no se yen krokro hoho odihye bia wodi obuoni anidie ena eji utum krokro kama emu anidie ewie wo peye adam papa emu susu nemu efe swimming pool papa bi ena ewo ho ye wodi esomwo eba ne nuane ensan hodo a ne nyina no Rexma Hotel edibi esom omanfo na meka die na megade wo himpo eba no car park papa bi a wodi o car besi so a security eye intacta and no so wedi mukan na swimming pool no kra de don't go there obedwaria mo weni anje esense mu ye clean etwe ye niam nyina edida na kwan mu awa Rexma Hotel eno nti yakoho na kwaji weni kwotwe weekend one time what do ho na onbrambeda Rexma Hotel na okwa wodudi mpa ebe korere ho metra kwan enwo odene ho kwa da so Obey Pokuwari Senior High School no pay anasa frame 0553 507 471 and a 0551 48 3064 na Rexma Hotel on Jewuso. Rexma Hotel ahoho jibia wanwaso. Rexma Hotel eya ahoho jibia from Constantin Temu ha wodi kan eba no se yen Future life one I can say if I'm until Olivia Dazi I'm say future life and I'm sure the bag on her now I'm say me say me yare na mo London me yare is serious ama the me nyina anko me bag on me could make for Germany the me nyina anko si hwe enti na me ye adwuma across South Africa and na me ko yare no ko buy nyakopon na ma yare no ko buy enti e buy na me ko hu doctor no so no eni say me no no sa ki say me no ama no na me say di minya pa enti o so ba me maduane anti o ma maduane na me be di ye no so 3 weeks pepe na de ye me bia na me yare ni be 8 me nyina yare no ko enti me gina so me de madwuma no to nchen kakra say me bo future life ho the way am obi o yare bia adibi na say de aduane na say ajo nkofo no obi ni ntime ka cha me say me de no ma me nka de say me de no ko ade e nketenkete Yakopon na me so my future life e gini pa bi but me pese won susu di bi if it's a fire wadu. You love what I'm wearing? Come with me then to Gamel Clothing. Let's go check out more.
Oh, guess who I just spotted over there? The man himself, Gamel. Yeah. I'm a CEO of Gamel Clothing. So, one person was shot at now. You're confident. Now, we now one person but you at now. Who say one banner? There's only one place, and one Gamel Clothing. Your variety of designs. The OPB occasion Ben Aoko. Just walk in here and you'll be sorted out. If you want a very good African wear, this is where to go. At least you'll be to All right, so now you know where to get everything African wear. Gamel Clothing. That is your ultimate brand for African fashion. Find us here in Kumasi at the mall, Kumasi City Mall. Look out for the shop branded GC or Gamel Clothing. Give us a buzz. 0557 925022. You can otherwise link up on 0247 210805. Gamel Clothing, the ultimate brand for African fashion. Everybody is welcome to Zest Consult. We are an educational, travel and migration consultancy. Zest Consult is an expert IELTS training center. We've trained myriad individuals to pass the IELTS exam, facilitating their study and work abroad pursuits. If you want the best place for your IELTS tuition to study or work abroad in countries such as UK, United States of America, Canada, Ireland, Australia, and other parts of Europe, then you have to contact us, Zest Consult. Over the period, we have helped a lot of nurses to work in the UK, and day in, day out, we have a lot of nurses that are able to relocate not only themselves but with their families to the United Kingdom. And so if your ward is a nurse or you are a nurse, or even if you are a non-nurse who is seeking for travel opportunity in the most legitimate of ways, then you need to come and see us. We have the expertise, we have the experience that will guide you to make the right choice. As part of our work, we are to guide you and make the right decision as far as your relocation outside the country is concerned. We are just located inside the Kumasi Cultural Center. We are adjacent the Ghana Tourism Authority. If you are not in Kumasi and you want to contact us, you can call us on 050-909-2330 or 0555-631-633. You can also visit our website www.zestconsult.org. When you visit our website, you'll find in-depth information about our operations, our services, our courses, and everything. You can never go wrong with Zest Consult, and that's why we say that excellence is our home. Thank you for making time to watch us. Insure 104.5, Lab 99.5. Yaka ye hobio. We a trade and tourism fair. Eye for gra. And into Lady Amano. Enne metufa. There was Sunset Hotel. Na many manager oha ye bedin komo. Na yashe. Pacho mo akaba. Now what to say? And then my Sunset Hotel. When you just send me waha. Oh, okay. Not young share. Say, cause a Sunset Hotel any day. Oh, Sunset Hotel. And you may have a baby, your accommodation, your restaurant,
yɛwɔ pool wɔ ha yɛwɔ bar wɔ ha sei ɛne yɛwɔ venues bebree for other sort of programs ɛwɔ ha sei na mpakyɛ mo conference hall mpakyɛ wane yɛwɔ conference hall 4 conference hall yes please oh okay na yɛnhwɛ new couples no sometimes also we meet a hotel bi na makoye honeymoon obi betimi abasa mpakyɛ wane so anyone so be alert us you call us on phone o catch us said that say now ne couple ne beba we mani set up the room bibia na bibia o mo na be set up you be set up the room ne be to say for yes please oh, okay na yan share birthdays right birthday so say the hands so be alert just give us a phone call okay o free ya everything will be ready the hands so do ni pa ne beba okay mpakyɛ wane all right na yan share restaurant no local continental Chinese nyama be na mpakyɛ you local ha local bit said then you fufu you konkonte oh ha na fufu no wo frɛ phone so na ye abra wo office no oh I see mpakyɛ ye banku ne tilapia so ha say ye banku ne okra stew goat light soup bibia local dishes we have bibia abunye better and a continental so the bibia you assorted noodles you spaghetti bolognese you want more be oh okay yan share rooms in so no it is saying yeah rooms na hodo and you have 4 types of rooms 4 types of rooms yes please we have a single room normally we give it out to or more shorter stay and you want a double room and it takes 2 people in the room it's a normal double bed in the room and then we have a Yakoshoba, Ewiase Mu Nsem so Aja Santimabo so Insha 104.5 MDR. Yento Mechanical Rumor Fertility and Specialist Hospital Limited. Our Esiobo IPT Junction, Fitem Junction Hona na yenkodi enkomo. Wanda ni bedi komanda nyumne Lydia Dazi wa midwife na fe kukwa Christabel Bedu anonsi kasama fo anom nyina atrase. Mom nyina akwaba. Ya ija. Na mo say. Ewade adom. Obia ho ye. Ewade adom. Obia ka chem se mo ho feda. Ana atom so. Yebedi komo simadu na medago no so. I Prophet Joseph Mu Nsem actually feeling. Adia how na ade ba ha. What about that Prophet Joseph Mu Nsem so a tisi a ususu se. Wede mpele ba de kuno wa ba dada bo ya no we dura no ba o so ba no ye ta ko da so ya mensa mintini nante na ne ku se on fa ko bi no me ba ayo Joseph hanu de me ba doka yi mi ha mi ba na ye me dante mintini nante na doctor se me fa nko na ya fare na ha ne ba doka ono de kan no se de kan ka se ba me hia buta awokoi ye bi nansa no we be ampa so e ba ye be bi nansa no difference ko we see me ba me am nante ye me ba so first no am nante ye ntimi ye hye ni ntimi ye nkwan ntimi ye bia so se we ntimi nko kwa e ko na dwuma akwa na dwuma ni ku aka ti doka e ba ye de ho ye pa amen now person chese na wo yale ai yale no e bo na de chen wo so ale fe ntimi so ai ta se stroke du ese so kun ba ye se me de ni na akoso ntimi ba ye se ai ntimi ba ye se am ko ma na du podo so we do bi o yin se do bi mpo e mo de ma randa fo do me ko ye me do na no so me na me de ya na na nteye na ba ye ntimi ba mi da o ka se ho no wati apo ha kwa wa be wa la apepe ese ba ye me ho ye ti ma me de na wo ka kira mo yale so bi o ha ma me wa yale stroke me de chi for pa so me de ma jie di nto bi o yale dia ne so ko na o hye yale dia o mra o be hye no na nya me di be hye na na ti apo e ko doctor so se me ho ye tu na de tu ye dia
na mame na wo yale kakran sana yale ne beba once na se na wo yale kra de wo an se ide so bra say stroke bi you can say pressure mo nem say you call me na mo to e call hospital mo ko di aduro mo no bi na wo yale nti for behind ni say bibi sempo aha o mo say mame ma etiefo ne ahwefo nti asem bi ase ndro na mo je no hospital for stroke pressure ne diabetes ndro eno no anxiety o tell you no say eno no e bra so upe benya stroke nka stroke na wo nya kamiya stroke na wo nya nti etiefo ne ahwefo wo yale na pressure na wo numa bi your friends abrofu drama o tiri mu nya o de what a time bomb so you call it am no video mi jani ni winchen jani winchen you sem ni en hwade ye hwe tisisi ama se ya kasa solid gina ho a mini bitwa na ni ebuka sai mi asaba first say mi office sense go simedwaye and me ya to ko dwaye then let go me dwaye and me dwaye oh ani ahoto na ai kama ho atawamba yo we dia ahwefo ni etiefo de bia na sama kan kata tintu en topo ma me na asala dan na ho na dan no yale kitwa na ebo won na de bia de kokole buji friends that is the cow fine saya on to for daila o kwa ya so for da na de ho ti sia den de be yo mi ya dance do so me dey dance ani etiefo masumo I Prophet Joseph Mu Nsem You love what I'm wearing? Come with me then to Gamel Clothing. Let's go check out more. Guess who I just spotted over there? The man himself, Gamel, yeah. Me na me CEO e Gamel Clothing. So person wo sha atade na ye confident. Na wo pi na wo nam na wo person betwetwe atade na wo hu se wo na wo ba na. There's only one place there. And one Gamel Clothing. Your variety of designs. The OPBR occasion ben na woko. Just walk in here and you'll be sorted out. If you want a very good African wear, this is where to go. At least you wait to me ashma atade she me na dia judge. All right, so now you know where to get everything African wear. Gamel Clothing. That is your ultimate brand for African fashion. Find us here in Kumasi at the mall, Kumasi City Mall. Look out for the shop branded GC or Gamel Clothing. Give us a buzz. 0557 925022. You can otherwise link up on 0247 210805. Gamel Clothing, the ultimate brand for African fashion. Abu here kumanana wakasi bretuba kwame gong jatani nie jumadi atudi Trade and Tourism Fair ensure ni life me de bremo and pm our Project Doctor Foundation patasi paparazzi actually hope kumasi heya yentweme on ni hu de ekoso medamase.
yaba prostate doctor office enye ne bedi nkomo prostate any day ɛho kan ɛte sɛn na postmortem kyɛ sɛ ɛho kakra o dwonso ntentem bi wa dwonso a ɛma ebi kyem na asa retain dwonso ntentem bɛ sɛ mpedo sɛ ade akye saa nneɛma yi ɛha mɛma yie ne nsa adwene ɛnya nkɔ so dr bɛtwe boase na ɔkyɛ nyinaa baako ɛnkomo yi bɛbɔ nyinaa your friend Dr. Tony Bedu, the president of Prostate Doctor Foundation. Prostate Doctor Foundation a foundation I started for United States in the 80s. Na me adaroma and I yetimi ABPA Ghana has a started as a think tank. Na yehwehwe yarea hodoa a affected the patuntum for people of African descent. And a prostate no eyi no. The prostate ni hu ni realizes prostate no e kum yan before people of African descent e kum ye chain race bi e wo wiase. Tie nunti ane ye aba Ghana na Prostate Doctor Foundation ye treatment center e wo ha Kumasi Patasi Estate Paparazzi Hotel na chipe ye adwuma juada ekopem memneda juada kopem fiada anopa 8:30 to 5 memneda anopa 8:30 to 3 memneda bia ye free scan ema obia general public ye pese obia ho ne status because ye launche National Prostate Health Awareness Campaign since last year June. You launch a treatment center with Kumasi ha. And through that no ama ya campaign ay education abodehro ama Ewiase men nyina ate. Oma we Kumasi Ghana ha men nyina oma wa overseas from the United States, from Canada, Europe, other African countries. Omo nyina ebeje ayaresa e wo Prostate Doctor Foundation e wa ha. You will be a friend triage. Yet me Esha will be long distance. And once you have a test, it will be one, especially overseas, America and other African countries. With the results in Maya, based on the results, any protocols I do become no, you may establish your clinical symptoms, near more effective treatment. The fact say, young people of African descent, prostate cancer come here more nintino. And nuntina ama Prostate Doctor Foundation near bra. You go a National Prostate Health Awareness Campaign. Me did a jawsu, Mampo Kontonchi, Abu here Kumanana, Wakasi Bretuba, Kwame Gong. Jatani, Jumari Atudi, Trade and Tourism Fair, and Shani Life from Bremo, and APM, our Prostate Doctor Foundation. Patasi, Paparazzi actually Hope. Kumasi Haya. Your friend say? I try friend Deborah. Deborah Day? Mensa. What did you say? If I told my 40 years. And I'll come here. I told me for Fidasi. Yeah, man, is what it. We are Juma Pacha said, "Dear Minya Juma be." And I call sorry bay. Me cop Pentecost, na bear black cranny, dear men. Only a good point. What will I say? Pacha my barco. Obana Bema. Pacha Bema. I can't say no ye. Pacha Barco Panama. I can't say no ye. The Minya can be a mepe. You, Matty. Mamma, I say. If I told dead, Papa swear. Pacha on a swim. And you know what you say? Pacha do back. A master and member say. A ma 5 members. We ask him some mutipa. If I try. Edge media boy. If I try. Maybe there's some of a cannon crack. If I try no crack. It does. And you may. Pacha, you made a vocal. Because on Phoebe fear, Arisa. I'm a quiet and make a chair and say, me go good year. Me come on Phoebe fear, Arisanti. Obide, a grad abo me dear. To me come and done mammy into a done mammy, no. Nasto na grad and that's with Dimechi. And I'm a son calling honum beam. To me call no catcher, me say. By ye, at the service me to just say, I just want if you want son as I grad and a Dimechi no every ho. And to me catch and send ye, or more, or church and honey, mana, me copay scabba by ye. To me by no catcher, me just say. Maybe at Tanahonum, a bay drew, and son as I just want no every missile. And to me cock town, coyer drove or something or che. Now, sir, I just want no free missile. And to me crown as some person me free the honor. Me crown as some person me free the honor echo. And tea, a blah me back on me catch and send me a good 18% cocoa to mammy. And I'll catch me some uncle Faco comra, and our own charge say, a am passer, a good year of honor pa. To make a pack of be by my old chai. O try no musampa, a good year of honor pa, and to me free fear coy. Me quiet me papa knew about back. Echo fear was set and come a person could 2 says, can mammy.
enti me ka kire no wa ma ye mu aye bia na o ka se ye nkɔ na da foforo eno achi me nkɔ me kɔ hɔ no be se mprenu wa ma me mu aye bia na ma me na ka kire me se me nkɔ na me ba enti nya ade a obakotu obekɔ enti me firi hɔ no mo ekɔ me firi hɔ na me sa ka kire me papa nua ni biem sa ompe obi no nko 2 says kan ma me fa bi enante se de be ya ade so na esom no ebe firi me so enti me papa nua no kɔ pɛ konfo wi ma ne se nkonko 2 says kan ma me na no me free ho no mo kɔ me sister ba ko ekrase ekoko deeper enti bi kɔ sofo bi ho enti mi kɔ sofo no ho no sofo ne boa me ma ade so ne free me so enti me papa nua no de me kɔ konfo bi ho se konfo ne nkotu agudie ne ma me na me nya ska kakra kɔ ye ho niema na me nya sika ni nyina enti konfo de bi so me so ma ye kɔ ye ho niema ne wie ne kɔ ka dua na agudie no a shasi and a toe from your coy, yashi. And watching a confounded frame is Sammy Ran, I may call no catcher me say. Sammy for some in seconds to Canada, just say. Me come now, men and all this kind of share hormone or come. Men so, me dog way. I will walk in so small, men so, me dog way. Links Sombia, like say Sita, Halni, High, Chocodilla, Zombe, like so ho, say Sanshun, going to the Wai Mani Kumanana, Jaiwusu, Silite. Links Sombia, like say Sita, Halni, High, Chocodilla, Zombe, like so ho, say Sanshun, going to the Wai Mani Kumanana, Jaiwusu, Silite, tweet, some beer for me. And when the meeting de bia hoy Channel phone united amuna say live on 104.5 FM Ewiase Mu Nsem Ewiase Mu Nsem mo the headquarters and ensem hodo ahemfie mi dia jawusu mampo kontonchi abu ehi akumana na waka se betuba gong jatari ne enkoso ha amansa bo fokosi bafo ana ajamanso ogoro e producer ana ajeyi ampofo nansa sikapa otosmi no mpasa so number 2 akomehene kwa mo akwaba yeja Chunu yen kasate. Yo. That's samete. Uzo di mfie sen kwame. 36. Mfie aduasa ensia. Oba. Ba chode. E wa mpra. Ai. Ayo. Wa minimum. Ensi na ntimi show no. Okay. O kan se mi. Sanse mo kan aye na. Wuchire mu san. E ba ne ba ne sa. Sanse se na wo hobi. Yetio. Na mo. Because man da no pa. Ena me fli baby down kona baby ya aduan ibusa o se bintwa no se asem o kan adi fie sen okay se men kai abe 17 years ni mfie dunsun mpacha ti ati fie odi mu a no di fie sen and there me will be fikaka me will be fikaka 17 ati fie odi mu no ko ati fie me ka che no chema so kata hene mpacha mi ase no yanko ko check mano 17 years asem wadi 17 years waka 36 adi fi na ka sen ko so check na ka che no etio unu mfia no adi 36 years oh satam na se bisabet ni meni shede ko so tifi na ka che no yepetem etio for 20 if you ko so 16 Caveat. Trust it, and go so yeah. Caveat, trust it. Lenti. Trust it. Ke manda no panie wo. Ena me nana ene me maami na ntokwa bo mo ko pa. Tim o mo kuwie ne e ba be kofu. Ena me nana no ablewan pa no. O fle mi se me ko fle Easter tamle no. Ena nko fle ba. To ba no kuta. Duku wachichi duku. Ile kuta no de ma sister ne se. On fanto no kwaba. O kwaba. Tie ho no. Na on be fa maame no koe. Na maame no koe a okoye mra o musade ne ba ya. O kai se na ade o sister no nti won fa mana ansa no wu.
Tisa de ani mai nyina na maame ne da ho saa se na de o sister ho aha won fama no ansa na mawu aha na de won ho aha o tudin ade be ya oh oka me ba oka na de na se oka sai o se ne no ma wono na gudie wono e ba wo na de na ne nyoma se na wona dabi kotan ka be chim na de ne nyoma na se gudie na me nsa na oka wanka gudie de bet o se ne no me hia no wum to mfa nto no ho me ba mbese mo so kwa fa so ka no so na ugina wote so o sika na mpese me hu o kan say na American no o se atajima de itumo me no ma itumo na ade hia me pa wo ade na me nyoma o se ade hia ne pa wo enti me kwa ba o mfa nto no oba abeje ahọ na ode koya okoya mla oba ye de ne ba me ba mbese asem na ni why maka se yete mpete jaso ye mpese de ntrobeto obia so kasi amana nka na sem ana se nsem no matia no kire osika na epese yete no o ka se ji agudi etumi ho me nyoma yi ana ma ade etumi ho asem o ka che ne se ade no ode man ne nyoma wum na ade hia ne pa wum enti onye nto no ho ba wanka wanto ne din di ta ade hia ne pa wum to ba no abeje se maame no kwaye mle ba ya o se won fa na ade mle no hia no o pese wo de be na nsa na ede wawu na existe ise wonye ne hwe oh enso ade na no cross wo de na ade ma no ade ben eye ne no ma na gudie ni na yi nti me busa no so san kochi bet wan ka se na gudu bet wo se nyom me hia no gum to fa to no ho ne ma hia no obeda hu de kro gum oh we are obisa musa say what to deals want to din ma de hia me wom aye phone aye earpiece aye nkata yi ma de hia me nti de want ya gude what ma de hia me wom ebeta ba say gold na say gold ana unim oh beti me abasa bet sa de na enya ade a hu hia no wom a kon ka je say wonye nto no no bo be sa beje bibia hu hia say ntoma den hu hia eya ade ne de me de no kana mtie kan mbeso bi de dance krumu yes dance krumu enti na me question wo no me say ni why o se je to me ho ma de ehia me wom yes ma de ehia me wom nti me tell bibia empo se me de mpa boy se me shu ye se me man koso Fatima ho me ko no be je ehia me empa boy ko ehia me what you say se me ka se me shoe yi dia me ja se e shoe na me ka se ma die na man to dia enko so hu ade krobom ja se de enje me busa se o ka se magudie wo me hia me foto me ho ana se o ka se ma die hia me o ka che ni se on fan na die hia no to on fan to no ta de ko wan to din enti hu so nto din Aja se nti din ade ko ya yepe na mi adum ocha akoko di ko mu nyina hia mu fia ye ko ni akoyin hwemu nkebe ni ko no abo no ye ba nya binyim nya kabi ayen support obi a ye jam fi se refresh aden de daddy pa ya na ko no kure sen ordinary ama na hia na ade ne pese hu ade ko na ya na ehwe ye ni ma de ko ya so na dance ni so de ya de ma no also te so ka se ma de e se gold mi na agira se ne koko so be ka ho na se no nam so a e se no ma ta no fa makoko mobi koko ni gold ne koko be ka ho ti de ote ya no before class o mo de ne buy na o ka so fa na wa se na gudie wum before se o be wu o ka so fa na de mle no o be wu no wa se na gudie wum me ma o ka sa o kan se me ba Kwame ba. So say so kan. Also obi wo san ka se na ade won ho. Ise o so gudie. Se na obusa me se ode ma no. O se obi firi mo san ka se ma ade wo ho me nya. O se na gudie on na gudie no ode ma no no nto mfa na ade me. What na na say? De se no no ye echilansa. Ye mo ka sai. O se obi firi mo so san ka se na ade won ho. Na mo say otudin o se da bi. O se na o se den. Na o se agudie. And I'm so want to do the one to do. Send now who be some say before no idea than by before what can say? Obe one your time. What ye? But sorry.
You me here no. Chance wa akoda na 19 years. Ghana han ka to aba. Enyina kamera nim. Also ka say na ade ehia no. Na ade ehia no. But one to din. Also one to din. Also was some from ka say na ade ehia no. Na ade ehia no ho. Wo janso no film. No so one to din. Yes. Aye kasa e ba choy. E ba choy kasa. Na ade na aka. Nti ade kro ayo na ye Ewiase Mu Nsem for. Mo se ehwe. Yirima de kro. Eno se na pratum se eya good ya sika akọ no de ma no. Jesus ka akọ na ko hwe na me yad mo kira. Police abusa money afre no ofa. Sanso se wono okoye nhwemu ne ka se eno abenata ne ofa. Abekum nipa. Kokro ni gold nti. Nti producer modia eno Esther, modia ko producer. Yen fro fa de musa no. Se hefa no ko nhwemu no, I can say eno abenata ne ofa kokum no. Onka me nti. Wona mamu de ko so yen to ale kakra. Kwame, ye kodwa so dia we yen kai boss ko e feel electricity company of Ghana. Asante man temu mpanimfo. Omo no mo nsa shekrata ya se de omo kan ze. Mo akasa, moje manyina mahoden free krapa, eduso krapa substation no. Misramo, electricity company of Ghana so person mo so mpa. Enti sa dum ya. E dachna anopa no nkro pekosi anwumre no num enkronkro didi suyi. Misramu siesie bi ekoso ne nyina aye sompa ECG pese omosom Ghana man ene mpotemu of nti misrawo China Estate echakrum raponso bonwire edoso afi onwe donaso asaman bomfa asotwe besiase ena afi dwabe ne mpotemu nyina misrese the company of Ghana CF Fantum anim said that na ene na de chie anopa no nkrokosi anwumre no num ensiesie bi bekoso enti sampotem nyina munya nyinam kanea emfani mudwuma o how bia de beba bia no ye yisi jipanifo kan se momfa enche wo no Kwame yadu India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace Mr. India Doctor say ono dia ne honom no ontwa akokɔ wonye besen tentasi ontumu menu ka say kamea se o how bi dia chinchira bra yesunsumu ade o si tumi nyina fi India etimisrawo India Doctor o tren safro bibia ebia wawo abofra bi ontime nkasa wawo abofra bi ono akasa ontime enante wa wagya tum se enkuda bi haw uda no adwonso krobo ni nyina India sebra utimi mfafro no awba gonorrhea syphilis ana honhum bi be hye no da tumi bi ware ni nyina India trends afro se promise and fail what on sanum 10 times so abra obetu ase de amount love me alone oba ne bedon kwa na be ma no watra nkwa ho ehina India doctor ho ahina makokoben 18 mu kuma ase no obo ase kwantempon so besrawo oye adwuma ya wada efiada na memene da afrafra no afre India doctor 0240 553682 0240 553682 and 0208 297825 0208-297825. The new bellies in the building, yo. Delightful taste. Ready. Yankwano Fuinsa. Obabia and Tabia Tibia. No, the Nipiano Bissana. Sweet Arubanum de Obeka, the new bellies delight. Uncle Kamamu Fuinsa. New bellies. The new bellies delight. No Fuinsa. And Sanoma Numo. Obapa no Aquada Bemechina, dear Chebeme Bien and Numo, but Casa. Dear Jenny, that's why if you couldn't. Or come send them. What are you home? I'm crying. I'm crying. What they want you to Papa, the new bellies delight. And some you come now, Rama. Oh, put them to you. One of them can. Send it to the new bosses out of poor pickies to take out. We are no good checkies. The news can. Real Sapa, Nemo, who come by Bia, Papa Bia also pay the new bellies delight. When you are fin, I would be Bia Befra. You do here and so they are free. Young Castle, now some say, who can show him say yes, and come on, smooth, or baby up, baby also pay. Real Sapa, nobody I papa. No one way you sent come on, catch him, Mamiana. Oh, also on him when you make them say, what new bellies delight, what can I say? Okay. I want to make a bag, what can I say? New bellies, yes, somebody, soft to my assembly met me, and you get to Numbi. We have any of it to be as a way and supper. Never, I'm moving about clinic near the pennies doctor. Mo, so bad money big just not setting as a pian. I am Muzu. There'll be one more American show. Them and Kuyi. And there's an answer enough from. The man can't be enough from copy, you'll be enough from.
Not see enough. And that is all. Dr. Amuzu is a member. You be via to turn out come dear. Brana try. Obi create me. Or no akaswaja to me say. The moon show a jene. Or to me show banning insane. Mr. Obasa. Or call Dr. Amuzu. Or Bemana a pica. Na ese kokono. A do dia de cry ese benku. The one Muzu 4-in-1. 4-in-1. Okay. Wow, Bemesa. Obama kesi boy. Said Tieni. A bon tinko say ko I can see. I mean, what about Koso on man? And wow, Berman is one of the Fia. But when I ten and you had a Seritia. I was a new heavy. I was a new heavy. Over there, 4-in-1. And you how would you son? A beck see it. What would you eat? A bet and some no. Why would you anymore? A bed and day, a friend or ding. I don't know what the boss were the last now can be. What the boss were pure, no pipi. Me pacho and a friend your time. Oh, my pacho, Amuzo do you? What's up, Conra? You know, when Saudi Amuzu Galik bitters, I beg us, Mujan Bedia for Sunny. Samson Amuzu Kea Babitas, Suagaso, a best yes, your fruit, stomach or so, it's so pay ye. Amuzu Pia Bamister, and also Wakasa Hunamiao, Tipaye, and now Hunam Trio, Ninan Unya, Amuzu P, Heba Mister, and to us here. Ubi Claudia and Camilla say, till the idea my daddy and in the fever and in the jaundice, I would do Mr. Ninano, Amuzu Heba Mister, and also on them. Natural qualifying. Tafo Club 600 Kumasi ya and Chemubia Trasro for Dr. Amuzu 0247 776743 0247 776743 Susu Ewiase abai fo teteo oda wonna we ababa wase de otie nyame ayo kama na so bobere bi enye yi abante wo so de pema na wa usi na agene Ewiase ni di adane wanka to bi otibi kase ese minkume ho Universal Prayer Camp opanyi oda no your friend Prophet Joseph Opoku wase bra na Jesus amad Frank aso ho wa bepaje wani se de tetibrem Moses esi puma wa bepaje wani ahwe ni bia so wo kraka wa paja aboa o na ho ato sa na nyame ama Frank aso paja kobre wo yes kobre wo wo paja wani se ya anka se dweti obi ho bia fa na ni nche wo sunsumbani abrabo bia wo bo out se abaifo na e hawo no ko na ko bompaye obompaye owo edwetia mpobi kwan so ukwada bia counseling ifa no pa no nsia kwesi anwure no nsia Friday worship 8:30 kwesi 12 yewi anadwo ne watch night aso awe mpaye adware mpaye anom mpaye kwesi ahomache no 9 pay mu na Sundays ye church service if you no gotwe mpaye mu kwesi dubienu yewi ana counseling to aso osofo ti bra na nyame amane nsa so obeje afridi osuro nyina mu ene se baabi abeda de wo se bia kese wo ha beje baabi de utiato na emmo ma na tamo ba ya na ntade na mode ba na bia na bia no hyedodo me pa chow bo modia na se atade a eye kama na edi huntwa no hipu se Mountain Zion so de kwa sorry so for bi on se no kwame na so for bi preach ho yam hipu ho so for bi preach wono na sorry no otaguta microphone we bi okay and what the preaching into akwasa na damfo tizan ko so invite on makono to ko me de no ya mam we ni bi akasamu we ni bi no ana ye de bo matade mu ye de bo atade mu kasamu no bi no microphone no into so for no preaching na sa baba obi tire anim wona ade no wa hepo ade na ade ni sire anim sa na bo se tie ni okay pasfo so for no o hwa ade ni di so preaching to ntibinka into preach we no ana na so ko wura washroom to no ni wura fi no se microphone no nya we once when do we otimi enti na dia e da so bona hanti we fi no so for ko dra ba from on to ojo so na you could see the again no na again so wa ja de na test de ni mo no so for no say ni we fi no afna de so mintimi modi na jigu mo speaker na chibo afna de so ye kwa na so to team ajiji agu na chije kwa na so funa twa da docho baba we ante sa da bi jami to so fo bia oh ya mpesa tumnika philosophy na bo sampa na da zukrum na media akobi akom pa bo se ya do da pa bo papa ise nkodai ore do don pa bo akoje bo pa ya taya brika taya sana ya bo so bia nyai
na ko ko jin papa yesu nkoda yi papa yesu ada nkoda na yede so fa nkoda on and obeze no via minyini via kan via jan pa no papa yesu radio minya radio na go ase ti ko fa na ye ti boy papa fe na so ya boy se on dey want ana radio ran me ho nyina nsem go kan go ase wo ya se wo you funny as you eti ye akase ajoja number of friends 0248 889 194 0248 889 194 ono so fin kasarabo sampa me hania dance kurumu Alaska Star Enterprise na Samre Yadru we Ghana #1 so distributed by quality and original wallpapers e hono mo ne kontimesre e fie wuranom usi fie ni wie na ka designing and na features wallpapers ahodo a e bedi ahini wodan ne ho amsrew na akwa Alaska ho e bia wasi hotel restaurant bia bar ana sport misraw ni nyina no ukọ Alaska on ma you different designs different colors name fedi eti asofo no usi asodan ni bia eno so na akọ Alaska ho na nanu ma himfie misraw usi ahimfie ni bia Alaska obebua na fe chese ensisi ebekoso ofie onyina na bibia de na akwem na omo de blankets ahodo nso abadwa so na anya bi de siesie wakasa hon ma na ba biewu fa bi siesie pomanum na fe pono na no so ebi se ho etimesase nyina ekọ Alaska Star Enterprise extra kwan ewo Kumasi adum ya ne boss FM dia nim hwe sanso so ene be Prudential Plaza paye enkra yo Tiptoe Lane ya be Circle Mall enchemu bi atras no for Alaska 0554 114878 0554 114878 emo no de kwa me go abedi adanse aka se okoto mu bi kosi ni fie eduru so obenu a na nkura ni nyire adwane na nkura ni boafu na ne ho na enti opo mo choro buza li ube design list ma de medikito abinti opa no wato ko no amokonko mi no fie ho a so ebese because mu ni so anem mo na kasa etinsu enye de di mo papa food lover special fragrance rice emo wo wie so no e wo wi asesi amafo aje to food lover special fragrance mu bia keken kasa pinti bia da me omo boa here for kasa me naga koshoko yari o pa ntibi so kope food lover special fragrance rice emo papa na wa mo pani esikoto to jimi flying food constitution ne brofo no uko jaso anu bi wo hono to jimi flying food no mo pa ba ko mi kukromoti ada wo brayo bi wo wudi kroti se etwitwu mu den edi amo no food lover special fragrance rice e ba ko pe uko jaso ato bo ba sesansa no kakra na feel samu oti ukrukra akoma tibota wu se mo na de na afena ni so nemom nyadia ba center na yaduru adokota mu akuni ne amintira mo wodom o maka o madwuna pamo na o de nyadia ba Mr. Aba misro no numbi wate edrowei mi ankasa masoma hwe na magia tum se nyame yi de se no numbi na basa wonuma ato antiminti bi ni no misro unya nyadia ba Mr. na no ma ba nchekura de wonuma osipona misro amuanum toso onum ya na kom krade utimi ni dia nyadia ba Mr. na make am for dia ma unya bi no ma tiri dia dia ma dia ne fever typhoid any jaundice nyina no etimi nyi hini woni padua no mu da etimesre ya dia ne nam ni padua na huni yare ban onum aduro bi anyew Mr. so nyadia ba Mr. ehwe Mr. ni do so poe mo hwini ankofan kenji heba mroma bi jan house sanso na tonsu Monaco na Konak heba Ashtown Dani heba mrom Fredimens Keu Habme Asafo PFA Tafu New Road and Chemu bi atras no hwenyadia ba center penny for 0558 565890 0558 565890 Jecha Sakensi FM ne deba na ye cheche Ghana nkwada teacher asante mamu ase ye mpese ye betu abakosema twene enkrai because kuni atwa school one don't speak vernacular na aman krai chese twikasa ene wutuwe wupa wano mfum na kwa kabrofo baako na wano mpa awurade cha bokona pauli atwa sa brofo nketua no de nam social media ada wa kabrofo krom kasa es wa krom kasa uka no ewudu wonu mafudie otimi ko ewudu wonu mafudie enum bede na afu eno ne memba menje ayifo otwi asan for part memba menje mindi ede atwi no enti chef abiasi sa kasa ya ntontwene enti ne nhya ya katwi nko ano ye school for mako be say edunum schools nko ano dunum na ya twetwe o mabom
na ye be bubo butu obo ebusebuso mo sense fa twi akamfo ya bakosem ya mamere na kasa tome kasa nyimu kasa nsiani ni nyina na ebusebuso mo ne abu bedi atoso so spela dabraka ai ikambeka se edi de ade me jije ho se we me back in bukai yankoi de be akwesi koso me ka won kan spela dabraka de be ke akwesi no akwesi na de bon zema bra hwan mejije ho so mi jana maka e dia menje mu jawa sem eti wenum ne nsama e babusa nkwada no oluma me hwa na ache nkoso ade o school kwasem kwanwa ko ba twitwi se o kan nyina no me so a wo twitwi wo heda no o calculate no ni tima so betima hu a enti chefem ya discuss mako edunum na de ya ne se onkura no o mti ya ti atwa mu twin so mko treasure bia no mati omko twetwi hu so hwe na nkura na ti mo mmeso ma dwene hwe na bisa hwe utwi teacher na wo kire nkwada na de no in fact wo kire o ma de ya wa behunu na adwuma de no enche kra e baso na wana wafa hoka a Faith Homeopathic Clinic what say area ne tse kra fa bedan nyame wo mutumi o ma bibidru eni nru ahodo ye de bitu ase ama hoto etumi aba area be na ekoso be ma aketo be ma atebo wo hwa ayetwofu wotinse ho no mukọ jana so na ko hwe bidie be kaze sabe kontoa tumrika na ko no mo ntweno na nya fia keto akrokro na nya akono wo hwe ma chi kwan a o mo kuma se ahene makokoben ko Atwemantemu abogoso Accra Sotium omo number 0244 583 859 0244 583 859 na wode wono akasa yo utie mi amsraw udru bia bar sport and a restaurant bi na sana be di kura amsraw nya Guinness bottle of Guinness me say dey bottle of Guinness e basa na be bia wu misraw Guinness say de ni tuntum ni siti no misraw ye hyen wati na onya bi na utwitwa wo abeji atum se wanum nyin kaboni bia misraw Guinness de ye tetensa panyi bia nhu so atwa mfihye bioso ediowatwe kro ubisa ne nsa ono ankasa ama ne nkwa na awa Guinness me say Guinness nyabi na nonom na nsiesie na unyabi num a emwafu nhye enya time siwanim obi create me na fusi na nim awi beka so ayi scan ntu be frɛ no obeka so anya skafuru ebi wa na ensonsono no mo nsapa Guinness wanum beto so no atibia di saa so na besiesie oni padua no be kra de kamesre se asofo no kra makwan ne anyi ntum se Guinness na yemojaduro eti se usuro se bia nsentu no ma de atreto so na otwa no kakra na just say mojaduro na mom Guinness de sanyina enchano kwa me de ahye Guinness na eba no saa Guinness no de mojaduro na mom se o yare na o padupa anom de a talita eba mixture na so nom Guinness de ensa malaria na mom mani chie na aboa mani padua na fresh na talita eba mixture so de me pacha wa wanya malaria na wonu mu nto so utimi ni die bo modia na man sanka talita ba mixture na Dr. Sameke Dr. Miracle wono ana di surgery e di aba ya de bia ekoso ni padua ni mu no na wapoto twetwon ye dwa krabia na wabre wa eboho me pacha kope edre friends talita ba mixture na no medre say water wo bia no no ba mu odidi ai fresh kama ukosax pharmacy ubenya bi Patasi Blockhouse, Oson's Chemist, Apidank, Misty Eba, Kolinak, Premium Nutritional Center, South Junction, Omo Bay Friends Gardens, Destiny Matters, Hunyina Ebuso. Now, obetimi afre Papa wano ne dear Dre Ebaye, Ewo 0243 329 338 0243 329 338 Omo Culture Center Kumasi Center Culture Center on Makukwasi and akwa behunu katalita no agiso talita kum that's ramete kum dia emfasi na ene abusapani kodin kuma ba to so abusapani mo ajo maji na mpom ti se abusapani ese o tibi ti aso kakaka aka Yami ayade ipo che oni eno extra wa tonsu
Esther. Bachai. You and I'm not as no. Also, that's Ramity post-mortem chaser. I was yes, Kako, Ida. Now, what was a Panuko Dagon also now, said Debbie? Yes, you and no Benata, and no offer. Ako soon, Ako Kumobi. Nini now, Nako Fabai. Don't you hear the bell if you only want somebody? I was a Panu, which I'm saying. I tell them, I tell somebody about. Then I'm not, Unimno. Or I tell me, I was a putting down, Kaka, no one interested. Wow, Banano. You, now was a penny. What to make up? And now, Benata, walk up with some soccer Kobe. Hello? I was a penny. And no extra window. No. You, now I'm not asking about no. No. That's our money meaning. I was a penny. I tell me about I was a penny. Me too. Me pacho, I was just a car choir. I was a penny of one moon, down Kaka, crabby now. A dressy by Antimonka. She right fan. But I was a penny. Monsieur. I was not good, Aya. Near my Mamma, a good enemy now. Hello. What I tell you, Producer, I was a penny on a moon, interesting to sign, try and answer Uncle and Chevy now. A moon, crack. Because it was a Kwame, ya twaso dia no mesre se kuadwuma be yo de na wan kasa fifra be sana so be ban fa so pa dia mesrew e wo so nya organic farming aid ya wan kasa wo de pitim fudie no ase a na ba bia awu enwura anye wo no ba ne moso ye wo chese fertilizers bi won ma wo de gu fudie no ase wo be do sa ma nsam nyina sisi ncheche mesrew fa ho bo fo ofa na basa emo we be di no ba ne nyina no mu nyina ma se ahye afrafuo num obi kreatie me ne dia na kame se odua bura chese mo behu amankani na ye bibi troka na ne kuadwuma de da bia obratugu unya ofa de pitim fudia na ase a mesraw banche mankani bayire ne nyina bebo twetwetwe na me no kasai se koba se unya ofa de pete koko na ase a be so do so na atoso de nso aso do so e ba sa ne e fro akuafo hene etimesre se kuadwuma e be ye de na ye krabe ha e ye ofo ofa ntikuani a wutie me mesraw umfudia no se ye 2 acres kra unya ofa to aba kono ato apete ase na afei adanse na wudi etimesre se etufu amonso mo agrochemical shop uni ofa kogini doso probra okọ bika kire agrochemical limited ananchemu bi atraso no fre penim for 0244 233760 0244 233760 kwame dem diwie ni mo amaso mo ne so abere mo mra me nkyɛn na gya home wate awurade anu asɛm ni esa asɛm wetimesraw o how bi a wonam mu wanunum nura numura Monsieur. I was a penny Philip Danso. Monsieur. I was a say, in our brother, Obano. Me balmy penny balance me balance. And I stand so. Yeah. I stand so dear. Yeah. I stand so dear. No. What was ya? You, Miss Answer, I was your party. I go, Daya. Mammy. And your man, I could get a hour. I didn't know. O se abudie anyimani ma o se na abran onwani odi be 120 years ago na budie na on ma o kan su se aye gold na ya na se odi ya ta e bu san se o kan su dia se aye gold na ya odi ya ta na ta fa dan ni wan na mo ko se e fi o ko je mo no bu ta mo nya ho na se isi ko jam o mheri efi odi ko jam isi asi
So da asemo aye kan dansini ni hwan? Asemo aye kan. Ai. So no possible na edalifo. Amu dia he. Tetoni yanchwa ana Esther ana Kwame. Omini. Ah, ma me di gold no eja eno abrata na sa ni pa bom di omu nyina ho. Omu ja. Eno di sika ko no eja eno abrata ni pa bom di no. Sanko fo eno mu nyina e ho bi. Sika ko amoli sika ko le manu amoli sika ko ye moli sem sika ko mi ma. O si na gudi oni su ho. Dia me kan se ni pa me sa bom di no na obuja ho bi ena eno ja eno abrata no mo ho bi. Kwame onye Esther. Omo. Kwame ni Esther. Esther si no ni obi na mo Kwame na ho. Kwame so chance no. Wan kan sika akọ, o si na Japan bi. Kwame hu ni. Kwame hu sika akọ no. Jese o mo li sa goal o si na budi o mo ata onyi hye no. Ne ro ba kuhia, ro ba ba gina de. Ti so ma ka nyina Kwame na dance ni wom. Yeah. Nsoma ka nyina Kwame na dance ni wo sase mwemu. Mr. Kwame wale man ataro hu ye. Kwame ehu gold no. Mr. o mo se ko achi. Se ko mo se me gold ma fa cho. Abusa pani Philip Danso, ibusa se. Kwame dina ni hu sika akọ no so de ma enu abnata. Ya wa mo se sika wo se na gudie onyi nhie na atani nhie no obabuhia. Abusa pani. Abusa pani. Monsieur. Gembu sanse. Kwame ajina ni hu sika akọ no. What is it on my show over at Tavan Cielo? No Babushia. No Baba Giradia. I was about to make a Mitchell. Me here as a new point. Kwame, I didn't know Sikano, Sir Odema, and Nabinata. Sikadia, just what is it? What is the money? What is it? I must always share. I was a penny. Kosa mbusa no bacha unima no de mbusa nse Kwame dina ni hu ye me tikushia ano obotu dukushia ano yeso ba ni manya o jata Kwame adina ni hu o jata no shia no kwa abuja pani Kwame ehu ajapade no wo hu ye me so no wa chi na ma hu so ni ma no mo yi se go ni da se o se Kwame hu yi Kwame so no so ehu otei Kwame so otei Kwame se otei so oka kire no nkoso mbo nya botre asim si amontom Kwame mo ma jantom eje osu Kwame na kire mu no kire se maame no suma ne se onko frɛ atamra na onfa na adie bi e ma ne nkoto no ho wa amosika kokodin enu o sa aka ko wie se maame ni bewu no enu wa enko so busa se no ogina ho bi ibusae oso ote so oka kire no Kwame so ote oh adai eje usu maame munya bo Kwame ni nya ye ne atiefo na ediguma Kwame asema o kan se de metie ne se Kwame se ebra maame no e ka kire ne se maame enu ata friends ata je ade ma de o to kan se je ma de fa koto wa hu hia me ba ma beji eno kra Kwame so na kofre tie Kwame say honde wa no onim ade kro ba so kan se ma de hu hia me second time no ana Kwame say obewu na ofre maame no si famsika magudie e ma me sana me odika kan yoma acho no se agudie but o kan me no what ba ko de hu ye what say maame ne ka say ma jetu o mame ma de hu hia me koba ma beje eche ya maame ni bewuo no ana o friend say ma de wo magudie ya sana o kan me no ne mu Kwame anka se oje odani hu ye wanka se o hu yes baby onka to o hu what maame ne kan e bo to say sika no me show yo Kwame ka se na mu nia mutia enti mu nka ma no enti na me ya se mu nyina nka mu nyina mo chena mo ntwen no Kwame ka se obi ate tem se obi ayedi no obi ankochi no where penny yes I know okay if it doesn't actually someone 90 so no 90 good years obi to aba tinso mo kan no nyina mo TV nye no obi na ka se na no me si emba ke obi a
ye muntentia na me admo china ye de gold na ye na ehwe ye hwe gold say no abna na afa so bi twa so bi kokumu bi na me admo china ni na to betwa nti abuso pena kasa abujafo obi amna bi kwa me so mountain of victory asafo so for penu oda no me no kasa wiemrem nyame afre ni difo na adwuma wo jan me se pani kowe Mr. Woodian, what you have to say about any tedia, and now to me be waru, to me be the son or da, and now come here say, as soon as you have to be a chinchina bread, Wabam Krayabu, Mr. Nina, Mountain of Victory, Asafo, who could do an enemy, Wanamna Basaka, so, no Jennifer, who did Iodia, Namiso could do on ma, and was some so you may be, ya to the emergency, and who to me on pound cosro, on po ye, on po apprentio, on po warrior, Nina, ya channel the neba, the tia will do ya. How Wama Sitlem Crawany, no, on can't know. If you are near the Chivadia Cano, a Bassana or Jennifer, the Iodian Tihiniako, Mr. Achimatra, dear Joshua Johnson, a honor prophet Joshua Bans, Ubutua Odijuma, it must say Chemubia Tasono, Frano, because you may dear Edino, a do the Adine Susuma, the Ania Dart to the Naso, now what does the able to Tifrano 0540 44 7000 0540 44 7000. Meda se me ko Dr. Caesar ho akodi ngomo me ni ejamen sa simedu peba abejafo nya be me de part 2 e train sort us live Ewiase Mu Nsem so sha 104.5 FM. Jesus my love you. I say Jesus my love you. I say Jesus my love you. I say Jesus my love you. Morning my life you, afternoon my life you, evening my life you, night my life you. I say Jesus yeah, oh God. I said Jesus yeah. 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 I said Jesus my life you. Jesus my life you. Jesus my life you. Lina Energy Tea. Obi o aboard the bridge fin so be kana yasi be si na se basa ohia Lina Energy Tea. Bia betum e be man so onum bia ko test bi here. Ye Eagle Eye machine. Ayade bia ntimi hitanda bia da. Sankomo we de ka ho na ekodi e wo Ewiase clinic. Many Jamaica. Contoji Mokaba. Meduso, Meduso, Diaboko. Nancy Danyanko Ponche, Yebidi Lina, and Ewiase clinic, Ehunkomo. Simba Duadarma. Yes, I'm saying you etio. Could it me that say, Chief. Say dear, Insure FM, Edin Yesi or Ghana, and Ewiase Fanaba Bia, Tower Bubuano, and phone baby hour, yet in your basic beer, I'm Manu phone so. Ye hear us over test NF, Ako 8787, ye bet to 15 pesos per udem, near Kosu beer, yet Manu phone so. See a good Yamunsem, a dread Yamunsem, and Niji Yamunsem, and I need to piano, yet the bro some procra. Insure FM, and what day? Say dear, Insure FM, Edin Yesi or Ghana, and Ewiase Fanaba Bia, Tower Bubuano. Mammy, I hired Prophet Joseph Mensah, Marshall Fienie. Dear problem now the Koda at this year FM 4. Ah, see, I also say, oh, Omodo Mammy Samuel, white woman. One who Sunsunia, and that's one who difference womb. The patcho, my problem with the buy. Me da wa no obi ni mi abeda ewia kra no metuose ya meni kata ya no obi ni mi abeda mame o se o da no obi ni wa abeda na mpo ewia na wo tonko wo na kata so na wo tonko no yetumi na wo beda obi ni mi abeda anajo mitimi kasa me na meni kata ya de kro ni mi be abeda me sora na maye basa aroho nkwa na na mi di na me tie radio me tie pa de she FM me tie pa me tie na me ho ira me ntimi niska kwa me kwa firi bat na me dia tie te me tu o mo kasa obi mu beda ma o ma be bre enye ye ese no na me sa de e ko so me bre mu sa enya kwade na me de me haw e be wa ko to e be kwa ko da
ade share FM for case ka kwa me de be kokra na me ni bi wo ho na bia me ka se ne echina nso na da ko me kwa so me kwa me na me de me ha no koto wo mo anim se me da ho a na obi ni mi abeda otamilo 20 series mpo me ko firi me so a me de be nante Ghana ha nyina me nanso nyina na ye me ya nso ye nto also watermelon no wo so watermelon 20 Ghana na nka wakoton wo nya ho mfa so kakra ye nto na watermelon so ade chi so na apro anana wa fridge ade shem me pa cho me ni fridge me de be shem na me de free watermelon so di free see nto nti me custom na me de free ade chi akwa ji sika de chi kwa me kwa entua okay mama yanko eti na ahoche ne dosho na de na ewo ho na me se enye menu aduro na me ne me ma ne ya afen so me sa na mo a ntinta eti ba chichire me kwa no me pia na chichire me chichire me ma na chichire me na me se na de ebe ni enso me de me ha koda ade share from for na o mobile mu na o mu share me da se me de me nko no me pa ya me nipa ma na aboa me ti o no mu frɛ me na so oji ma wewe tu na oba me brabum so mo fa me mra na oba boa me ayi ma sa de na free ho ama me wo be boa me na so sa ma me kes ko ho ma ho kire na chi wo sa ma me 10 million say mi fa bi nye kes ka na ma asem no ayro ho mi fa bi nye kes ka mi fa bi to aduane na enya osika no kwanka kes ka kwanka enya bi ma ha na edi bi to aduane adane de me ne me ma ho ba ye kra ba ye ho pa ye didi ma ye ne ye na ba de chi ame ne me ma ye ba ha na nso prophet normal de ma me se me mfa nkwa me kra me se na we de betime yi ha ne because bosom so nyina makọ ha me wa se me che se wachima akonfo so nyina me chi bosom so nyina nso ha na akwa na ekọ so mi twa nkokọ bibia so fe me ka na ekosoro ti no man ko de ma me kwa na mi mu se betia mi sa na we de bosom so kwa mako twa nkokọ we de betimi abo enso mi dware akwancha de ma me ye se ntentan chichire me to watermelon me so a customer we mu customer si ja customer ya for customer so a watermelon ra mitimi twa watermelon se that 1 million kwa kametimi aso a kan so to me so ma no pesa kire me se abia na ye ma wo na wo ko wisu ye eno kra na me de ma na wo ko wisu ye na ko no eye ninketua mu afi na me baba ma wade akese ene ese ne ma me ene ji se wudwa no de wutire wo ko petrola na wo de ye aduma na nkasa na wo de nketua kra na hu no nti ma me eno kra na wo so watermelon na sisi enso to me pa cha enso to me so enu du mienu na don ko na asa enso watermelon 23 se o ma ko 20 asesai mitimi de chi kumasi he nyina hia na watermelon so me hwe no ho so a me ni wo me ho fa de me ya no kama enso watermelon ya to first na wo ma ha first na me ma ha no so me ba ha na me so watermelon we ya watermelon e fe no we cha si ana asa na me kofie ndi ma me wo ba ha no how many months ni e bo so me go osan ni me pa cha me ba ha de me bosu emienu kwa fa ne se me nya kwa emu ana me wo mu me ba ha nche ati so pese chem se bosu me ensampo unyan de me ba me nyan ma me ka bibi kire ahwefo ne atiefo o ho a ono no ne de ne se ne gidie nti ontu anamo ena sa abre ya wo kan otibi mu o ai bia hye ne concrete na ote ho wodi be bia de fa nti bo se yesi ma me bia san ne ho akonfo obi anu madro obi ayese ni saa na tie ka bibi kire saa nkrofo nche se wo de ne de aboro wo so na wo nkwa asole na me nkwa asole aboro wo so ma de kwa akonfo ho nyina entumi anko ka bibi kire saa nkrofo me pa cha ahwefo na tiefo amuti mi me pa cha me de me have that prophet how na me wo me da wa na obi me abeda me so watermelon 26 ko wo ma ko 10 20 ento
let me the free and 20 say we papa wa ba won show me na tie me na wa prophet wa na gidie me akwanche ko de ma ko na mani mi na mani na so say bibi bet me afim enso mpenta na chechire me da wa na obi ni na da wia ana pa na jo agendwin oham ahochire na me wo mu na enya asem kotoa na aka na me ne ma me si me nu adwo wa me ma no me mo bontin ka me nu adwo na ma me ma ni bia no na enya ye wu ni ekọ because wu a me wu nu kwa no me koda mera ni mu a me sa adwene me ma no ho nti enya ye kọ a e ba boa enso me ba prophet we bibia ye kama otami le me to ye to e no makosu ye ensan bi tigumiti ni me hunam dwe na kini bi na ni me de ko doctor e ni jimisi ka e ma mi wo so me be no ma me ho afa na me ho kwa pro na me hunam dwe kwa na esei me hunam dwe egua na begua na bego so fi se sa me ba ha wo ji me a wo hwe me no bibia wo me be mo enye no atiefo na hwefo woni nyina afiri me bram ene me kase na ma fo aye ketekete ene ma ye kama pa wa ye kama ni ma ye kama no ene na ye kama papa na ma fo papa na ma fo de me di me ne me ma ho chira ni emamu na nya ho chira kotoa me ne de ma ye kama mi ani hu se me ni pedwem e no ma koyie nti na me obu ha ton ade odi dwa enwoma nkoso wo betumi ti obu akasa oba ha ani eni daso ho me pacha eni daso ha oba prophet oni na gidie eba bibia ni wa enye bibia be kama awo ni bra na bram how sumu ani so bibia wo bram nya gidie na fabra prophet o bibia be kama yo ma me we di mpenfo ka mo se ka tenten top onko agro momu no ene fo. Hello everybody, welcome to EFA Training Academy. This is our vocational institution. Here at EFA we offer variety of classes. For example, we have makeup artistry, nail technology, hairstyling, fashion and design, and of course cosmetology. Come on in, let me take you on a tour of the facility. EFA institution is accredited institution. We are approved by the Commission for Technical and Vocational Education and Training, like COVET and NVTI. So you don't just leave here when you're finished. You have something to show that you did go to school and that you did graduate. We have certificate programs and we have diploma programs. At EFA Academy, we do also provide hostel from students coming from afar. We also have a salon for the public where you can come and get your hair washed, hair styled, nails done, pedicures and manicures, and of course, a massaging room where you can come and get a massage to relax those tight muscles. At EFA Training Academy, we're beauty and simplicity. Asampa na ye papa ibedi kan esi pechereche huntado huhuhu chance danso anoma wobo chenchem so bunkutu firmenofo soko apakutaka surutafre mehiadwo krotapayede sankopedo kwasafukrom monu kwanta tikroso yankopa hoye na gufumo so hwentia wediaba mokodwane akakadro pepe so imprenchire amudua so teteka so akapoliso
odogono burusu kwakwa sanwanu krom bojawe enwansa ensute mama trimusem pawoto ase dede pa puntanana empamudwa kutupa benua krom akrosimedu bentitimai dumase fumsu benko achigina mawotoso arofia ya we asempa na yakwantuo. All right, asempa na yakwantuo live Ewiase Mu Nsem show 104.5 FM wuti Ewiase Mu Nsem su mu the headquarters and Ensamudo ahimfie anyha part 1 enyamie nyame adma producer team na so china kokodi ko no bi adufia sei ye koni akodago no so ifacho sika akwa yira abusuanum sa na mo se ye he sika akọ no ye he akodi he ena brata oda so no ba ha na afa ana se ntwato so ne nyina tonto e pa nyame adma ochina agoro ajama so me mu akua ba me yesu ni eti ne se wa vre ho ye pe o hebiri si na yeye avre ho me tinde wa fam pam na ta dream sem mate ne nyina ye ajama se nko die edikan die na dia ira na ni apre die ono so ye dia to no so ono so na ni apre eti ye pe kwan ya bit ma fa so bia benya ho ntiase etwa to so eya na sana me be komu no ye nia ba ko betra ka se masem kan ye ne de enfiri mu so so ti ye oda uti ye di watam eye wonti ya se ana ye sabi akusabe nya do ye nyo abo ne kwase ane che se atimidi o ebi ase obekan but aseme na uti ya e kacha se han se mama na se bomya na be ye mini di ane atimidi minim kro free so ona minim kasa wati ofri ko bato insurance esiase wa na ma se premier ana onim se sikatwi o jase aseme na wutia tie ni ye na huna ansoso ade bo mamu ba mamu chase minim enim obi awu me kama se mo a semi asem ne kwese wo me ma meja pade ma me dem be ma ba ko yi me na me kam chero mimi nitoni mi eti ode hwe me hwene no me hwene aye me fo bia ho de krai ba ko eza mumi anu mutoni mi de se mu ya abusion mu ya mutaba tete o ba ya ka wi esa dian mu mutaba tete ko je se die ade na wo ne abre na mo ka ho asem ono wo je fai wo so afa obai abetena be ka ye wo sei meti but of any who a Japadi, you're paying here. Will be a Japadi. What the being a man, I come and say, that's America. A Japadi, Bayi. Bayi, a Japadi. So when you move between will be Arania. Maybe Japadi, Jow, Simon of the Jow, they Bayi. If you women, and you go. Two. Emi din se mu ya ke me na be god ne ya firi ho da bia ma foku god ho ana japade god be me pa che wo unya aduma no anya bra on probu sa vie da ba ku ho na wasi fie to japade mu ho no ma afra ko press ade japade hu na mu je ba tete e ba me nya ba wo na afa ya mate twaso ya ka mo nya mu na gire waduma ne ho gire o ma ho mami gire oso dia ho na mu sia matima ka bo mai ba ko de bia god na sabi edipa be se finfin akonfo betwa mo adusifo betwa mo asofo betwa mo be se mo daaje wadwuma be sei afetem dide beba ayaka beba munya kro ye ontam abesa gidi akomo mama debetira god okay nipo nya na de kran owai wo eti wo a obeje to ho no a obeje bibi na betra wiase ana ana beje tere ana je be ko to ko de be ko to taxi ama ne ba ama na yesei me ba se me kama mo tiase se mu ye ba ko mu ye busua afa ani afa nka e chese ba bi fo me fa nko okay ama tiase sa be to mu njam no ma hwe ya sa god no eko so super na je ko prinseni kwankwansa ogwa no ba ogwa chero ko eje oba se chero udi kwankwansa oh ogwa na ni mo
Someone heard ya, my catch him pain. Say never sooner, money temuno. A china be about to night back home, children. A bush back with my voix. If I catch him, we say, we nobody good to me, we are good. And never so far me good. Oh, good mammy and a massy. Mr. Mammy, a good massy. Sammy, a shame about Kumu. It's a moment, never most not quite too late. A sermon. Dear, a true ever can be an platform. Let us say, Agora. No, not quite be a time go to me. Never see beyond. Mama, I just say, Dear Caressa, a Japanese Nesicako, yes, Chicago. A Japanese, I could say Chicago. Nesicako, I could hear the daddy. I was more communipa in a such like the Pocumini. The Pocumina woman mentioning them. I'm going to say, oh, just 2 minutes now, sir. Miss me Pamucho. I ain't Casasa. Miss Samo, me Pacho. Me Pacho. Me Pacho. Me Samo. Nina can you much like me Pacho. Fidish of our uncle will be awesome. Me Pacho. Me Samo. Me Samo. Yeah. Yeah. Say no, we are missing number 2. So we are missing number 2. Mammy, when you are what trouble? Am I some of our Casibuafo? If I try uncle. Come intra. I mean, it's a sorry. Come asem na aba no ano odin because sabe yesi funtum fufu denchem frufu no denchem frufu wona fu e baako nanso omo didi a funtum fufu denchem frufu omo fu e baako so omo didi a omo pere adentia because enumtwie ne before no ede e hye wonum ne hye banum eno de friend nia sese asem na eda ho no say yampa say no ata wafa good no say kumubi no what say kumubi ana omo nso kira enema bebre sisi ye a wono nso so ka bie fine mame owo sama ba bafin pacho be eno aden e pacho producer man nyadimo mame man nyadimo pacho ntimi bien kasa na man ntwani mo de kwa meja no mo dabi esa mo ha program dabi yan fo ndi mo tie program no ani wona share live on TV esamo man ntwani mo wia man ba esamo oso pacho onkase o de mejina mo oso pacho oso onkase bi wati ase mapare cho mapacho man oso onkase bi oso akasi oso onkase bi oso onkase bi kwame ene say jena de ayira nani abre de atono so no so nani abre no kure ne ye pen sesi ye je ko tobe bebriba ye kan nyina no kure babamu na de me ya ne se mpanyifo so hutu anu onsone e ma me motimi akini a ko hunsa mpa gold no eno atafa na mpo ekwa ofa aso no kura no wo se kumu obi abrewa no onim de emu ya na mentimi hu ye fa buso pense mutie ni ya buso se eno abrata akumu bi wo so nkumu bi a mote ye mote ye eye bisa mote eye abuso pani no o ko fere de na se ko kakra wonte o si wa nkumu bi a abuso pani nem so emre tie ni emfa se se mo ka nyina o chen ko hwemu no fa me efi de me kan se sa konfo yo mu chi wo mu su nyina na sa sofo wo mu ko mu nyina a nipa no ko conference say ampa mu de hie no enu ata ne ofaya otui ana de ne ba ma me ye no hodwuma na se say late se sa konfo no timi kum obi dia ade na sa konfo no ano montumi anya de mankoro ama na anya bibi ama sika ko de ofa sika ko no ana se empo otimi ku maame no sebe ya wona so na ade ade ma me you feel ma montimi anye nya ho na no wiye montimi anye bibia ma konfo no ampe mu gold na ama mo ato akoso abebeti ne asema ye kan na chese 17 years ni o asema ye kan 17 years no 19 years it's what 36 no 19 years
monti me am pesa sika ko na kira baba bedru ne ana fe no mo pe eno nsusu to dia eno abrata nsusu dia nka so se be wasei wanya gold sei atena ho te ho a wo di wala tu wala sa na wo ko bransa na wadi na wo mate wo bre na wasefo te wo bre kwame media ekamenko a prophet Jose Mensah netui offer bible ne hwehwe mmae se ampa maame na de odema yenu ata na gold na ampa ata afa gold no ampa ata ne no fa na kabom kokun maame no se bi ombefa gold na so ehwe ni nyina mu na se eye nokura bi da di se ampa ofa ana wa amfa eye ye di kan hu ye nokura ba ko odewum na efiri okono meme de se bi ade ne yesi anyi twene na anyi bebre bom a na anya de wa anyiri mu anya de ye bom na so prophet de no na wo de fine yo ahwem ye hu ba bia no kore ne da na ye hu no kore ne ba ko ye mfa nkwa ba bia se ne busum so se ye nkwa tutuo na ye ta to bi no eno kore me metime de omanim ye bako do man nkru kwa no so ye nu do ma ye ko tobodom ye tobodom do man nkru kwa so twambrikum mate fifo ye tutuo ni se dimayawo ai se godo se yampo okay dimayawo oge me honim waya ene dimayawo okay ene okwa sabi because God dey se ekoba se kura na ewuo because on so kwa mo ka simbatu ewura fi omo se ebre ba se maami we se obi ko ka se ne afa God na enso ni nkuye nipa ampa nipa bi wu ampa akwase ni bi chance be ka transfer we be kan na de a chewe o nipa bi wu ampa na mu na be ye no me de no an me de ade no de wa fa no se be bonifo bonifo de wa fa no busumpra wada de wa fa ni gold no se na gold ampa se nye gold nsusu a ene eno ata se mu de mu ni ba bi amukum mu dikum se de o kan ndi ba funa ndi mame but ajaba so se ba anyira twene anyira so bi ante ne ho ase wenti ase enti ko hwem na se ampa ata wa fa gold a ene se ne wa na abako ni atwo adaka tia o man so ne girejira wa o mbenya kwa asiu aman sai sa na no kure ne ho ba bia no kure ne da no obi atuma dwono sanam de mi hu no na no pie ha no bi se enko beni bia ma osofu Jose Mensah on fa bible no hwema ni ho ba bia no kure nda aminim se beka no kure che o se ni pranso nyame yese dua yese kosua na hu se ni pranso nyame je kosua because so to sia o kahwe obi antia se ba to fa kosua de hwefo bia na ba po enko so hene krobi su ma hene o chi krom ni kokobra assemblyman mo akwaba aje osumeje so yankwa so bi no yancha hwefo ne atiefo na medical calculator ne pen rule ato asem we ho awon maame Esther ene abna ta asem hwe ntwato so de dikan yawo ena didi janso so yawo se ko ba se sika kokko abusia sika kokko akodi abna ta ho se de o mo ken ena onu didi ja abusia mu ni nyina aje osu aya ena ye hwe di sei se eniema o maame ne betra first day o se maame ne de niema bi ja no ontwa ntomfiri o na mum ne sika kokko anka ho abrantie so kasa no eniema na sey abeto ha si o de niema bi eja maame ya wantumi anka se ebia na ye sika kokko bo baba akwa na aboba mienu na me ba bia me hawo no so to eno so to ha eti ato no obi bisa se 1 kilo cha chepa eti yenya osiki na to yenya maninka na ye ja maninka enye ye eno na na no maame si enya no kasetia no senkana abna ta sa ba no wa ma ye hu se obo apaye wa twa to so na atu fie na odu fufu ne mu na de wa ba am ye hu se de ogira na da fie den ejina etibi de ajonsu mesre he adasefo no a womo de ensem wankasa esi ya no ba me agira so obi asem no ehọ na me hawo kwame ba bia wanyina wadu 36 bia onko wanim bia o me de mpanimfo de omo ye no kra de have because ye opanyi bi wo ha nyame man 50 years wanya etu okwatena wonko na Ghana ye hwenya dan bi kra ntratrem panyi anwu akra unya dan o na no me hedi yabusu afie na me say
me na na kwa me so ama bre so kam se no ase menya dan wanwu a wa kra onya ba bi nda etuwo kwa me nukura bia wo e wa asem we mu no emfansie entie de obi ka na mo me no niema na wo se una na ma akwa frɛ maami ye odi gya no saa niema na maami we nso agya atum so de niema bi ye dan egya no na asem no ne se hwɛ kwa me abrewa niema meje abrewa bi bag na me di mate no na me di ko sika ne boot na bag ni mu duro bag ya di tu kwan traveling bag sa boba ese so se kan dem anu watu ahabayire ade ase politim na gu ne traveling bag ni mo ana ojan wo car nim ana msi dabi obi niam ade memfa nam de call central police station kwa me ebie mu a boba ya se so se kan enko so mi ntwa no ne insha ne makom ga man so bekai my buy say okofa bus mi mo bus ni din e mo ma yare ni oma bottom ye bia match ni bae asma me nioma no o ma mfa nioma no o me ni mo de sika num o ma ya ko bia se ampa se o me nioma no esika num ni nioma yere ni abre nkoso asine mo de ani entuka ni enko bwanka ko mu so so mo yi nioma ye ko na bia na ma me nioma ja ho am ne be den nkoso ye tuka ko ya boto ni sin kwanchan ye ko bia mu a se ma me ne bosom sure the jabadier eti me the jabadier so abono manafo e puja ba e ko biemu sa bosum ne shim niema e ko bisa niema the jabadier ai eti me dia aja osu me yanka ne yanko wie se niema no se kura po niema no se niema bi wo ho no mama mi kura so obi esu kire nyina kura yesu be so ye dwane eti me dia mesra ha obi ja adaka bia ya sheda rapine said ye de kwa infra akoche aware form ware anam se dabi kache unko ne passenger saadi we si unchen ahomachi o first load 4:00 sa bola obi aye no ni fie no enu wa sheda de agu kiso padakam enu wa rapin hu said ye kwacha de wa infra se no enu agya ne kaa nim enti last passenger was so de be ma me pa no agya wa gisa me te hu ma ne hwe adipre wom me say Ados ya tianua emefe ni fufufu a ya diam na kana e wada kana enti waje na ade wakamu meniama enti ye bisasa dia niama ne wom anu ti niam pese be jam na kana se edidi jabi e koso abusuan mu a ye pese no kroda di sanso na mu twa to no so a ye mamu me ya na afe ya anya media ados dia me kani ye be dia sem na chia kopim se nukura wom na bedadi na sempata bi ene be pata de atwa to no suno sanso so wadi dia da abusuan me bi atwam na wonso e wose ye ma opekwa bi so na pa bibi ka chia abusuan a ye ma aka eti ye ma hwemu ne nsa se mfifia anwumri ye fia no a so mo se de be kwaso wo ha no o mo nyintuma ye be di akira kopim se duru dia dia ajosu de bi kura yenko se de akwasi kan ye puma tuo bu ba 6 eti first etuo sie kasai de kwa me ka no enya no kura etuo no tai na senya no kura ye nyina ya nim na ne nso ya so wei se abrata ade no wafa e na wutwa ntro etuo no tai na fe onso na tete ye nyina ya hwa bi se kwa be so na twa ntro a dima ya na onso se pani ni ofa se makukuma se pani de tuo bo anka be mo ba bi ade fia bi me da se anko so ne kwakra wodi asi ye di part 2 ebeto so enche ebo wura odi for Joseph ase borisa me so me na odaruma eni o me yise nyame yadum ochina obi anyinu mfim ochina obi anyinu mfim mi producer nkasa ochina obi anyinu mfim ye kwakọ dango no so nemom odi for Joseph Mensa medical de babu kwa for na hwemu ansa na ochina ansa to aso timuntwa ase o na nyina ye hye ai Ewiase Mu Nsem doso when I call you, you see, and some nature Miss Angamo. How would you call it? And some baby in your lady, and some when you say no about Ubuku. Ah, must have a transit. But I must say, loss in her back and neck, loss in her back and neck, lock and make sure, and you draw, but you don't want to show. I'm not put a baby about whom dream. It will go no syphilis, infertility, below the urgent Somoja, or those other diseases, chlamydia, candidiasis, Nancy, prostate, and what chima. Eman mo shene so se umodi na utwa local mixture aduya
ɛma ɛtaite paa wate aseɛ ɛtaite abada me tie so ba me da se delay man capsules mɛma mo so anana se na fam nana nka so bia na fam nana ku fo nka so bia na fam covid mɛma no mo nhyɛ no so oni ahode mo ne ko delay man capsules mo de say prostate no just pe me gana ekese prostatitis ana se nansai oduma nsuani ewo empam oni atinka kra wodon delay man capsules bema ni ko do honhom bema na jofin bema simijo so delay man capsules ka se delay na yise ofri ekofi no delay na ka ho asemu wonu oba dampa so na wo ni ne so ano ane na ka se delay na ga wo si so na file na ka delay ya ka se ofri fie ku fie adwom ko fie na wo delay na ka ho asem na se na fam na ka so bia na fam oba ne da so no eso mo oba nya atenka eti ne widie mu se yes na ma si no so yes ama ne wo ko se ama oba na very good man capsules and never say about the beach. You can watch any. Something. Lossy about mixture. Onyo, I want you. Ya. Now go your mujam. Look at sleep. Say I am malaria. But here, loss in herbal mixture. Menstrual pain, a man of Munumbi. And I'm for cocoa mancani, fibroid. Now, so what does idea? Also, I for but here, loss in herbal mixture. Rheumatism, arthritis, is soon coco. Loss in herbal ointment, me from massage your home, young fanchum, the child in day, a Jim Pompo, Kakaja, Anferwasi, Sanchole, Jiba, Nanjam Pro, Kakavi. And I'm going to say, I said that's all. Nancy Mason could be day. Oh, yeah, loss in herbal ointment. And now come gong, me could do final Brescia. The Jerry Jata, the femme who you know, but Tofa, oh, me Chananka, may come from my water, and you know, fee, loss in herbal clinic. Cocolina, Misty, Danny Herbal, Fedimens, have me, Apidang, Sawa Herbal, Zoa Sante, Mampom. Push up my 0242 133 577, 0242 133 577, 0248 61 9999, 0248 61 9999. And check. But the confuse alamatu near Brantia also as upon December to us. Yeah, no, so man so gets you. He was moti. Yatitis a promo. One artist a Franco Trading Enterprise. Yes, shall share your wage the 1st September. It could be a Busmu, yeah. The channel so says so called Franco Shop, Yanakoto, iPhone, Samsung, Nokia, Smart TV, if you 32, 55 inches. 120. Yeah, shop beer, your brunch beer, okwa, the phone, accessories, the home appliances. What we I'm on the 0246 422 338, 0246 422 338, 0555 939311, 0555 939311. And now, someone at Google Play Store. Now, down the app, no Franco Trading app, no. They cost you and our website, francotrading.com. Your shops in any anatomy, Chenie, a Jabancho Ewadum, YFM Cheho, Malcolm Shadimu, Prudential Bank and Shadimu, Boss FM Shadimu, and now Fake Kufa Clinic and Shadimu. Kajetia, New Market, Shoba Kosho Hono. Kwa website, francotrading.com. Nako pick official numbers now. Official numbers now. What idea go? Go funny baby. Say website, francotrading.com. Go pick your numbers now. Fun baby, what to put it to? Mamodia, never honey be. Yatitis a promo. Why my chance here? Now they're all trade ye. Franco Trading Enterprise. Phone papa fee anyhow. Allow me this. As I hear him, teacher Kedido, a see a sacramupa, and a spirit of Gumseko. Nubra, no time, Hahama, Nediayo, Abefukaso, near the spirit of Yasum. Pacho, Madi distributed from Ebia Eviapayo. About Shannon. Sana say when as when basa check a graph di young in the good nanum kakra e ma so sa ma ho den e kom che me ka odi ase aha te fili ko no ofunsa de nye kra wo funsa dia che onum nso na nam dan feri anche nam say ofunsa nti wori be ahete na utrimi ayesu ha afeni afo ko broni me pa chom aye alobites Casapreco, natural authentic African herbal bitters, non alamo bitters, authentically African.
Scientifically, you evaluate for functionality, safety, and quality. Matum say pine. No bianum. Can move free and now could yawa. But Ewiase Mu Nsem so. Now by how ye papa. Get a part 2. Also. Now enter Babora or for Joseph Mensah Australia. I brand you about your fugu. And I'll tell Muronaba. Titimosi for him and Muronaba. Sabe. And actually nose mask no chance here. I brand you a Yeah, aja. Ati say, acha me hoya pa. Abranti afugu na koye, pese hu bia. Ko Facebook a, but ensure 104.5 FM. Ye bedin gomo, you assume the tebi. E konfo salamatu. Is Abranti. I want to say, acha me hoya pa. Budin. Acha FM Isiaku Abange. Isiaku Abange. That's dramatic. What if you saying Isaku? Acha mo 30 years. If you adiasa. Yes. The number if you hano. Acha me baha Ukuda. What's it come for Salamatu? What it you? We'll live now. What at all? Which you say? Pakyo, Minchiramun say. Pawukrum na meti. Na fiena meti me hada na metim. Konfo ine ne kunina se na motata me ani. Watata me sa ache. Tenano ane na otwime sa pepe. Timofie sa na mko adwuma ba ntimba ba 5 mo ho. Timba na meniminu aba na na etifi honum. Nko che menu aba na se me kon ye me ya. So ni mo bia onim ho adure se ananse wo se den. Ti ombo me na me hu nipa na ombo me na esa ko na aba to ombo me. Asema me kan ya ni na konfo bai o start. Di matema se me be me konkonsani me bokuru. Me nyam hu nipa bia metema de akoso nyina me na mama bibia akoso mantema. Di matem sa me man so. Nti okobo me bla seru na wote me nchen sisi ai ana black cream no so fie okobo mama ne se me ma fro bi abona ma ne yo phone so se ono konfo salamutu edeka na me se o mo fre me bo mama ne na me se sa ti mama de o tata me dodo me nima do kodi ama mama na o tata me sa ana me so me nim ka mama ne de na matima fro bi phone sa abona ma ne se konfo salamutu odeka nti mam se ne de no doso ana me se sa de me pie afa kwan no so yede akọ papa wo bichim ana ali me ko ne nchen akọbọ na ma ne se na meti pokukurom ma me konfo salamoti odidi me na o se sa de me nkọbọ pokukurom hene ma ne kusa se hene ma ne na me nkọ case me ko bo kusa se hene ma ne ayimire na me to so ko police station honum ekọ case me ko na se ma me so be case konfo salamoti so be case me ma di na tem tie nyina yenkọ na de chia na yede na yaba tama na mo bi chem no na me yira frame se ko fa boys mi na ka mo nu aba ho mo de sekan aba fie ba bi me pono no se ane nko asem mo fie nko de o me de o be kumi mo ba na frame phone so ma member fie na me see o ti ko case ade chia ya nyina e ko ho no ma na police for na timatum mo de mitum ma 5 boy aja boys na o mo ba fie ne sekan so mo ba be kumi no ta sem na mantiase na me se so obi atwa ntura to obi so say ya no kuro sanye no kuro ani para ma china tum ajai ni pa o de kan ba ni filo bi ni pono abi ni pono so wo horma o mbe de o mbe kunu tade chi a mo se mi fa dance fo ye de amra a dance fo na me de o mo koye no ma twere me yira no asem atwere me piura ya oti nchen ono so no asem a police ni ba kan se yonko fie na da o mi hia ya o mbe de o mbe frɛ ya twen se me kasai se ne na police ne ko ba fam kwa de minim nta sem na ko so ama me hu se ha me pa na me sidadia me le badan shira fm na konfo salamatu no abe kire nipa kura na me frɛ no abona ma na se ko no konfo salamatu de kano no be kire me nipa kura tima sema me de ba shira fm na joina no ngeda se 104.5 FM. 104.5 FM. Isaku abanye mesomo akwaba. Acho me. Na wo ye ni. Acho me kusasi ni. Isaku wo yire. Acho mo yire. Wo mma. Mo mba. Ajo me na ayo. Acho me ku adwuma. Yo. Tibu na boku krom. Acho boku ma na United bichim. E da se. Isaku. Konfo salamatu. Onni bo fipam. Acho ai. Huh? Ai. Muti fie ba ko. Ai tifi ba ko. No. Pacho facha me bia na chino. Aha. Wuti no nso te. E te ben. As ana se ho kura kwan wa. E te ben pa. Akwan dam. Aka dan ba ko pe. Nanka project na yese.
street de twam street de twam amanfo twam ko nti wo gyina wo salamatu fie me gyina me fie ono so hum fie ti sɛ wo tifi na odi nkɔmɔ salamatu wote me tifi na odi nkɔmɔ wote salamatu di nkɔmɔ so wote omo tifi na mo kasa me so mete me da se wa wo fie no pacho nya me fie salamatu no an fie no pacho ono ne kuno mo fie no na mo mie no ho adi ka kotare ra ho pacho me mbeto omo ho ko hide down fie ho me ko hide down no mo salamatu si ne fie na mo ho dada me da se na ko tran fo no salamatu na mo ntam te san pacho me ko tena ho de na me no mo ni asem ti na o tena me ba mo za mo kan wakasa ti musa ko se no ya no na salamatu ni asem bia abi na tro o tia no me tia no pa ono so tia me mo gina odi nkomoda nkomode me ne ngina ndi nkomoda enchana da bi ndi nkomoda nchana na ye chacha ya ho na mo twam na dia pa na ko fa san to ko ibai dia ko fa ba ya o dwe ho a je se dia pa na ko fa san to ko ba mo twam pacho minti min kira da ko dia ko fa san to ko wei bai inti min kira ne nan kira kina se ade wo inti na ma anto ko wei bai je se bia ono anum na be de obekire chance nyina ntra somdwem what shall I say be ko salamatu o kan salamatu e mesraw de se nyina yen tontwene baabi yen fanche dipa nsehwe ya komo chine ko hwe owura mo chida acha ma wura hoda on se sitie o ma hunu pa on se dipa go nyina se benya bayire atiase dipa nkuwa na ugo sa no on se dipa nsehwe pikitio bi kasekito bi wo se untimi ntia na so dipa nsehwe kasekiti wo na untimi nante nipa ya sem from wo salamatu nga yen tochi ba bi faso bi ani so na yen tra so bi why sir pacho me yesa adai me de ne ko committee chairman for e ko frɛ no wo say ni say na konfo no o de me fa isaku abanye ko sambuza ro nia no ma mo committee for din ira na ko committee for salamatu me ni ba no yen na tra fa ko so bi me ria esi atwa na se me da ha untimi ntwam so da me so ntimi ntwam salamatu yen tungu ni entra so ntwam de se bia on tochi ba bi tika chere bokru ntisa why sir pacho na ko so che ntina me na yesa me de ko dan isaku wo ye be ma pacho me yesa adai na untimi yesa yesa adai nabi adai me ko me nkameyo sala tochi ba bi da be aduane be na be na si toza fi mo so da be didi we dey ni togi ba bi nkanya fe ombacha ke asem kiti sem kitu sem kitu emusa asem kwa de ne ba na wo na maame bibi obi asi bia no ne maame na wo no na so asem kwa de ne ba na wo ne maame sem sha se kitu bi na kaka isa ku ben kanya sem bia o mo twia dani manso a je se eni pakura de ene wo tara haso de tia ti ene me na jama so dinko mo ye benia ko de ko ya abranti bi enu ni pa o MC wa Ewiase ti boko ti ba nsa hwe nke afa ti na nyimre mi na bejafo be siesie mu ntem de sie bia na bonson de ba yem fa nyina nhye no bonson ni lawyer yem fa nhye no no be yira no what you say ni ntwa so me da se salamatu eja mo ko ba ya eja na what say na me ne na mo do me ho da salamatu sala eja so ho ye me pa try na sala ho say ka cho ma ofo e ma se me ma say ma tu sala ka se no wie me wo bi pa che say so ho bi atifo amudia video so inshallah 4.5 episode salamatu ahun afa woni akọ Facebook wo osisi a Facebook live okwa abi fa cho o salamatu ahun afa salahu afa ye papa e man ka sala so ko ni kunu a kamini ma isa ko ba nge ware nanso okunu ntimi nya ho we de ka wo bom se nua na nwumre o Ewiase Mu Nsem so okunu ba bi me fa cha awai onete won no because I never see no agronko sala eja otia isa kutia we can Ewiase bia street damontem amu chacha mo dia pa no ko fa me bai salamatu dia pa no fa bai me da se me da so obisa me sa asem no na Ewiase no kure ba kokontompo ne doso ene sei ho ayete no ye nte bone me ko ho no no sabi mi emosi ni ba na omo nso ekusi asefo manfa me ho ansie mi di me ho kire wo mo
say me so ye busia sei me do mu nyina ye me de perekope na so bra yi ba ye no e kire no oyi suban bi adi adwuma ye de obehu bia na oto no odidi nkomo me mfa nya asem na kasa ne nyamu de kofa me ne ntokwa ne ba ye no ene sa me de nkwala ko school aba ma be refie na sister bi so o ekusa sini otonton ne o man nkwala panties ne ade o de bi bre me ma de ma me man enti ofra me na ba na me sister me wa ho bra na me ma obibi e ho a wote kwan ano o se sam da makena na me se sam da makena ai ka do di kanoba di kaura ba so na me se ya yelle enti e ho na me pie ya na me se bra adai sam da makena ayalam te boy sam da makena boy sam da makena ya yelle anam se sam da makena bra wo na otua me kama me adai no abetena ha bi bonsam bia ne yentem na wo pesa ode nsam keka e ma bonsam sam ya dai e ba yentem e ho na ni fie wura dem te ya ne se maame ne se ba so tesem mam na wuli go nam se ma ai na ma wo so atimi akasa asem wo ya kere me na ma minim se okura de sa asem wo okura de untimi nye bi nkere me ai me ka ho wunim se me hyase e na me se ma eni ada no nya asem ketwa wote ho na yere te ho eni ma me ni di matem e ma me ka chen so e panyin bone panyin ntina se ma asefi amfo panyini hu se bibi kwaso anu afre ni wasiesie na so wutimi yi wanim ka kere me se wo ka ho de a eni enu me hu se e wasa me hwe me hu ye e ba tena ha me de me ho ma mo se nyina ka kasa ba akunti no e wasa me hu se sebi mpredua me hwe me hu su ya obi nyame na ode masema tena se adi matem ai mo sini aboa jimifuo mo sini aboa te so na msese me mo sini aboa wo so yakusa asefo mo nim nyansa ai ana asem no mo pata na metwa so nti ne fiada ana committee for frey no mo se asem bia bedi wo mo ho na wo mo pese wo mo hwe no mo ka ya so ya de ye ni problem meba no maba betie ana ye koye no mo bisae na eja me bo mi nkuro se ya no mo se nya hwe de aba bia ye nyante na ye ntena fefefe mempe boni nti ade kye ye mia metutu me nan afo soro ho ekwokyea na yere etie afie wura no na woni ho oba na na yere ka kyen se konfo ba na bekyea ye o wo se wa bekyea ye be ma ba fe do ma kyea be ma enti fena be ma ba ye na ma ye din na mse abra ipade na wo pa kire nti ma me bo me kuna mane na wo se ye twa so enwura fie onkokyea obi abi usi obi amone na wo ko baby na mse mate na kasa ni nyamu di ode me beba ha no mo no be ya ayini na ye ofie ya ade na me kunu wapira na nan kakra na no ofamo ene ne na mo ba so mo ba betia enti o ho na police fo miensa ebe wura afie no mse nana ye be chia wo ano se medam ase samo kai me a mo ade mu twema mo fa ha e chia me ano se ma me hwe ne je o mo kwan ma me na ote kwan na wa fa akwele ate honum a wu ba bedi uhu a police fo na wonim sese bia wa kama asam na makofa police fo so mo meche wa mentimi hu e honum anu afa fon atawa so se nkrofo no kese o makofa nkrofo no bia asen aba ahanu nti honum na mesre mai ba kote ho no so te fiti asekasa e ho na o ka tem se mi ja mi nya abotere na mse mate na mitwa so ade chen o kra o yesa wo ku afuom aba de ebesi bia won frew ana mse na bra ikura aden ana de obi adwene nkoho aya o ma na adwene koho sa o ba ya wo to honum na de fon atawa so na wo ye ko na mi dwale me mai akwa afuom aba o ko ba ya na nka abeto se obi de police fo aba ba hwehwe wo anaso ma bete o yere a eni anka de besi ebe hu be me honam se bra o kasa o kasa do jade wo ye na mempesa mam na gom da bulifu jade wo ye no na mantam ha ye fasa antena ensam keka de ne wom wo ye be man so enya asem bia na etwa wani so e wasa wo ye den o ka se wasa wa no wo de ka na media me ko so ko bo ma asem o ma ne
ana o mse menya abotere na me ba fi enti mi woda ma na mti se waso kasem wa kasan afono me ene ensam de oka bi pa na me so me pie na me san ma ni muaye obebo me na me so wo obebo me o de obebu mi o na so me mu o se me wo mema wo me fie Sema ma kran manum kakra manum nana adaruma so hu ya ina salamatu nyayi na fe yento akamano so Angel Dominion International sorry na kwa me gong madri e odi for Joseph Mensah benefita fe no purify sanctify no and the Bible in safama no and no choko for Angel Protection Oil some 91 and 23 Joshua so be no used to be na open dada sitem and patu opa busionum dan nyina go busion na jadem wo basa left right center about your Angel Protection Oil some 91 and 23 spiritual attack on kwa baso dae na pamuse gidigidi na ntwe pamuse gidigidi minu idi o mayanka ato na ntwe ma che okum na ntwe ache na ntwe pamo na da odi akoto one pound basic just so na ntwe pamo na so fie nya Angel Protection Oil some 91 and 23 ejun sensem basa unko aden bon sam na aka wo Angel Protection Oil some 91 and 23 ori bi wona jedem sa be ko council abre so for no dwane but we here Angel Protection Oil some 91 and 23 I continue crying but unko akwa no passport wa ka Saudi o check it be 1 second and say o go do ho embassy koya oba mfoni na boso and he say ni before na esa de no Lucifer in the dom we here Angel Protection Oil some 91 and 23 na open favor in here some 23 na so beje itomika da insha ebi wa ha na people na esa pokonongo King Solomon achimoda anti akobam koko Germany Frankfurt Peter Osemensa were to apeti onyina monko dibie US Virginia Rockin Suguso opotun kobi ho London Mitcham CR4 Lady Atesem obia enkojire die Belly Street 91 900 Gent Isaac Yaboating enso etombi honum ntini odi for Joseph Mensah enkoshia Kumasi Etimetim Tabumbola Junction ene oyejuma ochanzo obeyejuma na se ejoda ni branda o Kumasi odi for Joseph Mensah o Kumasi ejoda ani branda so ochanzo obeyejuma ya mon continent so toto mon contem party enka Amasama Stadium Jarvis Countryside eno yawa de bia wonso mon channel so ena fe enkoko Trado Salvation School Dominion City kwasere bia odi for Joseph Mensah ho di nanyo hai puso homani ni nkomo ahia bia ewo 05544779959 05544779959 0504604122 05046041 22 odi for Joseph Mensah no ibacho connection man juice ke dia che connection man dada do na no musika sema koye basa connection man ensem bacho connection dwem ene nto gare nto nju nka mfan nka te nka mfa fa de so o pa chese yene Akiba Travel Tour Service ede ko Canada US UK Switzerland Japan e fa ko na besogo Akiba Travel Tour Service Ghana Tourism Authority, they start consider to say, pang, visa wholesome accommodation, or ticketing, Bibia, and Akiba Travel and Tour Service. Kumasi Akutia Line, Central Mosque, and Akiba. Push off money in Kasanya, 0244 219 836. 0244 219 836. Natural Company Limited. A man mentioned one for Dinat capsules. Dinat capsules. A dietary supplement. Nancy and Carbonic Air or what a neighbor group. And so be a white, green, yellow, shadow. One way up in your house. Na face smoke be ajukuno about here Dinat capsules compass out ya woni atinka of your assist about your Dinat capsules it is so a pros love capsules na jojo sent 10 pipe we here be you so any more pie na say ugbewa ni mo dudu pa say short put as say karibo be say do we here pros love capsules na ina efi Natural Company Limited Truman capsules tinie Truman capsules Obey true, no a man. The Johnson Brani pa. Now throw a Sante Bema. Na kunkum. A true man capsules. And to me, also, a Ferradia, a very partners in Tracy. A very partners in Tracy. The Komabu, but here Truman capsules. Say so, Jim, a Truman capsules. Who ya de crack
a true man capsules. Since you are Tito, but a true man capsules. Bemani Rukum, Bemana Joffrey, Bemasimi Joso, on your true man capsules, and you know, Naturally Company Limited. Herbal Shop, Pharmacy Biadua, Bodin Dibaya, Dinat capsules, Prostate capsules, True Man, and I'm making for 0249 017101, 0249 017101, 0204 616161, 0204 616161. Mammy Kosovo, but never saw her. What's her? So I'm making Kosovo, and so uncle baby. And you been a Mammy Kosovo, Ghana, a boy will be. Because, yeah, Mammy, dear, what being with the method of Kosovo to be unconscious of it. I'm on so could the UK, the UK for money in Incomo, no Mamma, Obama, Mamma, Bruce, baby, Mubusoma, Mammy Kosovo, and Incomo. But see, Musa said, why some Nkoye, and I spiritual attack. You must have Koye, what are you in my chair? Promotion will be a year for Hong Kong at your Bajo, and your qua. A Bruce Napasoko. And I saw a Bruce, Katasem and Koye. Obi Jobanansa Bemano, Bacho Brini. Ghana for some moon chain. Na Oba, or be CCM. Can you lay? Now make us over ending Como or UK 0044 7908 469914 0044 7908 469914. Mame Kosohe. I know bitters. Yanka says, the second move freeze of a food and yet. Could move freeze of how. And some people who the Camano. That's one pausing. And Sapani, a lomo bitters. That's a precautionary property. Eddie Nubra, Nutain, Haman, Ediayo, Sissin the Kama, Mahuya Dane. And Paso, and the baby, Modi, may Session Kama, the Shannon Sobanum San, a lomo bitters. Wouldn't penny fuse and Numbi, about so for France and Kongo Crack. India spiritual doctor, prayer and healing palace. Well, I want to be Casanasa, want to me, and Nantia, what's up for much, Mammy Kumpum, a day, Ubreni, India Shen Circle, and Kuda, Ebu, Yafuna Tuang, Odanwa Jones, so what do penny fuse, want to be good job, want to be so down for India Sebra. The my Katakana is a VIP, no, go no syphilis, I domina, India Transia, Utuasa, yes, or Brabrasso. And I feel so, when some Basa, being a Sata, Lucifer didn't watch him when they go India, say, promise and fail, Chamodier. Oh, Ufanuka, we hear India, what small scale mining, Muntomika, Sasima Koji, Sikabusu, Nansimu, Munko India, Hobe Funtuma Sasino, Sunsumukanso, Modi Yepa, what on some Tinta, Kononi ground through Yaminia, laughing alone, Abadonkwa, said the Evelyn, Usuansa, and for Kwame Gong, Enya Grono, Sa Enetia, love me alone. I know Cocobin 80 money signboard Nipansa, you had demo, Yajma Yawada, if you're a minute and a question. Push your money in the Linkomo, 0240 55 3682, 0240 55 3682, now 0208 297 825, 0208 297 825. Food lovers, special fragrant rice, a perfumed long and rice. Ammonia Bushina, the new episode Biano, Yamubiano, food lovers, special fragrant rice. Emma jollof rice, plain rice, fried rice. There's a mubia, mutu bia, food lovers, special African rice. You could just say, 2 Jimmy and Pacho, and compromise it, Pacho, food lovers, special African rice. Some, Nefili. Salamatu, Yanton, come on this way. Yanton, come on, Salamatu. Wadaro. Dear Branty, Otabopa. Now, so, ready, there be open Casado. Salamatu, Mr. Chanitia. There's a muka positive for now, because he's saying, Wadaroma, your coin. Mimi, the can't quay case natural, so coy and idea. Into your coin, now, inspect us. Ada dear Sam, now said die, I say, Abba. No, I said, and was it brebe? I know I say, near or metanasi. Nameso metanasi, if it's no so be case at Tiami. Nam Samati. No, tenasi, Nameso metanasi. Enti na me kunu num nketo na omukọ se nkom ko busa nsa de entina de bia sansam no ye de ekoso ne ntokwa ne eyine mfaso obi ani so enti hono ma na wo no sisa na tie de a eni ono no enko inside na meme ye oba enya sanko o ye de o de me nso me be de ebe ko hobi na so de mbe ko de a je se o de me ko mankran so e ho na ma da bre de ewo enti e ba sa no ene e mente me ho ase esi wo na nya asem kete Salamatu o de ho impese be chiremu a we enya asem bia na mekase enya asem bia o mpacho yo we enya asem bia
omuna kakraka ase dabro san abasua kan ase gi dan adai kanya sembia salamatu ase moyi ujaba ne ka na dia na sai o na hwiensi nyankopon kro de ebo ne chai Isaku abange ase mo se utwa so a dia pa na bahwere acho me hwere ana asem na de ba ha no kurenti na ma de ba ha no kurende sasa no kurene se otimi kasa me so odeka my friend before so abona man ye dia Isaku abange me ka fon so Isaku jo kan hu hia bio ehu hia bio enya sembia me ma de kan se mu an kan so kra anje na fibi wa ko han a fibi an se me pe ba ofia na so mu se de ma sitie baba tumi so pa wa hwe yi a oba de enye Isaku asibu nya sembia mon tonche baby se police station se mon kokko se mon kode ehu ni faso di gasi ko mu ntata na doso pa ntina pese mo Isaku ntata me pese me hu no kura sampa se me mi sheku no kura dia Isaku ana wa be mo so wa ni mutai acha oja muso no okay me na meti fio na me ka busa o se Isaku o se mo se o German ka ba kire den obi sa me am se me hire afro ko cha sa ko to aso na ntata ndoso ta chirmane se kromoko mti namba kum muko na mo a shedem street dem Isaku faso bene waso faso bi oni so mon tonchire baby na mo mfufo ni so open ni no wiase a ni be na ba wiase a me kan sa pen ama so mu da say pen abe de man ka bi da na so wiase nimdie fo nyina egu mo so nyina degree mo bo nyina professors lawyers amma so pani fo nyina wiase man nyina de mo cha hwane hwan kata me cha ko mshani Muhammad Yesu yes Sorry for coming in. And I need to I bet there man can be that. Now, so who be sure we are saying, Nina, but once I never knew. Bro, once the mom. I know him. Chamin pa. I know you one from here. I say, I'm over here. No, Tata, not tell me. I'm here. Some guys, Salama to me, Asala, touching baby. I don't find you. I come from a ferry pow. Come ferry. Yes, I'm out to the party. Zagupa. Yeah. Now, could the house support as money. This are. One touch the baby. Huh? Today, I hear the baby on one somebody. Case not the baby, I see some so. I cham in the name. Me never your phone in a 2 nations. So, let's say, Muntem. Salama to Pensa. A patch. Is our Coupensa. I show me, I say, bitches, I am not by me pen a corner. No hear me pa. No credit. Adokodia maya hunu cross me me sheku. Ya ko di for Joseph na say na ya ko ye pa to no mu nhwemu ya ba ene be for atua enkomo we so. One 04.5 FM for Joseph Mensa Transia Part 1 Obemu Shemu Nafe Yasisi Isaku de Salamatu Tem Isaku who said will be Vuka say Oba Sana Mihuno Some girls and beer only for Joseph Mensa when a benefit after purify sanctify war at the Bible is a farmer war and Nam to the bony pump Alcopan Vacono a child home for the Deconifa. Ne chan homa benkum anokrada di enten and now you may what did you see in the star in the bushia so muniaba brata abrotia de sikako ajano sikako kwebuso sedini ho na amutremu a wode ne bade awasa o muslim na bushia na awasa o muslim no mutwa montro na maami onu nya ka go do ba hwe no omakwaduro so akukuno saa semu asembia asem kese esi enfie dunsu ne echenie ka eno abnata asin ko twas no so edim go asene doso tie se fata se da go no so odivo Joseph Mensa e ba cho yasi manyina e hwa ni me e ba cho kasa
monto na ebe no yaso shema aha shema odi for Joseph Mensah yanko wadaruma the government maame na odi ade ne ma wona odi ade ne ma maame ne friend is saying maame denta odi den na ma o si good me fa cho gold ya maame nti the government na si ehu ade na maame ne de man say eye gold ampa me fa cho enu mu na eye ade a sane enu mu na edi behu say ampa ade na omo ko hu no na omo ka wai onso ma ana ma mfra omo Omuko. Mati, odi for entwaso. Okay, mame. O se mame na odi ade na my friend is saying. Mame denta. Who did the same? Abrata. Akwapa no kwa for person who say mame denta. Eya mpasa ade na odi ma abnata no. Eye good. Emra me sani fanye good enko benkum. 10. 104.5 FM. Odi the woman. Etio. The woman. Odi nanti we na sebi papa panyini we aba fidie we so omo ko saade we hu ade ni nye gold o enye gold no di man no nye gold nye gold no di man no ti we na ebu ye omo atwe ho manso atwe the woman ade ni nye gold ye to aso hwehwe mu akosi fa bia ayo na no kwese ina abrata ni no 40 yi amakodo so kokum nipa chance obi ewu akwapa no kwa fa pese hu se no ata ene no ofa ana obla no ofa no e yampa so mo akokun obi omo de obi akwaduro so akokun no emra me senifa ente sai enko benkum 10 rivo the woman omunkum obi a omunfo obi akwaduro so akokun no postmortem ni amba me chese wamu ade akodi ono nyesika akoa afen so mun kodo sun koku obi a kwapa no kwafo no twa no fa de nana on se odi fo etio saade we no ye wa konfo bim no mu a mo ye saa yedum we ona na ewu ojamagudie wani betena konfo na dada wadi hu sika nyina na agudie no nsa nkan eye saa nyoma ne ye wa sofo bi mu nso mo te saa mahu saa agudie o mu fie o ma me bewu ojamagudie na omo atu asiso no mu di hu amerika krikre bia na abaya di ne say yo we said the goma mo manfa mo na asiso ansiesie saa asem wo ya ombe ko ho amaka ye nyina beba ntem aka je ho dada kura ade ne so nye gold nso mo ko odi for abi busi asa nye gold na gold na de o se ma miri jandan kente kasa kuma o jawde an mi fa chawo abrewa no mo de ma ko bi na den mo de ma me no Mamiaso, na Kasaku microphone, man. If you are not penny for because the intent, I presume what the crowd of can take back, and a mamma can take trunk back. And a mamma Santuma, send Nana Baba find me fancy, and an answer so brilliant to my effa, and I'm more see, and a duku, and I'm near, and so the mammy. I don't know. It does so different to us. Enti the woman we there omun yi sa gold discerning film la efidie we so bo afso be kaya omu de obi ba say gold hu ayi bi nya ha ya na hwehwe ya chi nipa na omukọ ka ho asem gold bia ne ho omu de sa de omu de didi achi omu ana ha omu ho ombe komu akwa kosi 600 years kra me na me ka kire omu say sofo bia ne ho betumi ahu sampa na omu wo gold konfobia ne ho betumi akire omu say omu wo gold na o ma mi ho da azan ye beza wo mo me ka tro mo ati na ati ne china enti dia ho no the government prophet Joseph Mensah me wie dia na me wie na me ya adomo a china nya me ya adomo na ye hia so to nso anto obaya aduma na the government a china ye tena se so dia na me mo duma kutu abi oni ogoro na yi mo fa salamat ne Isako bank kwase on kutuomfo se so mo ntem never feedback message here abange mo kan ye so on bi fu se bema sabi do no sabi shamika ya masem mun ko bonto yezia tamba cho mun ka kokko su semi misho different was anti the government nyame ya aduma china prophet Joseph Mensah ye hia wa etimetim tabuom bola junction etimetim tabuom bola junction e china na so we do di for kafra entiate bi nya adwuma kakra ne se na chunk na e de mama me no na gold wom amedi koto wo no
kosi one bi obi fa akire ko faaye anasa sen because it could be say ebi ana gold room but maame no onim ebi a obi ewo akire hu se ade ama maame bibi um to fa akire ntiyen san hwe se ye say the chunk nan kasa maame de man no maame ne friend say na bibi damu a esika kokko ana papa no kwafo pese hu se maame danta chunk na ode ma enu ata no enyoma ni nyina na agudie hyem amra misani fa agudie ni mo enko benkum tan Nisa ko pim na agudie bia nim me want to bia ya ahwene akra mo japade o hwe odi fo bacha nto aso nti dago ma nyame ya adoma akina prophet Joseph Mensah ye tenase ahwe ehawa nipa de akyi a omu hu omo ho ano a omu pemu no kre akina ye tenase aye sa hwehwemu no prophet Joseph Mensah akina wo ba brantem me telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0504 60 41 22 0504 60 41 22 the woman you obu ha ono sunsumu challenges na wo face obi osusu se ya hawa eda no so no obi na atu na duru ana obi na abo ne dua ana ase ne de ne beyie bi na eye no ana ase bosom bi kura ne ha no obi de na afa kwan osusu saa enti wonam ena okwa ha ne we ye ne yodium okwa ha eye no kure o pese ohun no kura nyame ya adoma kina ne memla mehia obi ha yale na da no so de yale na kina so many years ohun no ho ano nyame ya adoma kina prophet Joseph Mensah metenase yale bi te se pressure hepatitis B HIV any friends diabetes yale a wo di akyi a wo hu ano sa yale na prophet Joseph Mensah memepe yale a wo di akyi a wo hu ano se yale se yesunsun mu ade wo de osusu se ya to aduro mi da bia de gon mama samba akon a meka ne se enebre yemfa yale enkonkoda prayer camp bi metwam na be market echie power yale no de da prayer camp na ade nti da gon ma meka sa asem we nie obi omkofa obi ne nyoma ina free prayer camp ba me ho na oba beda me ho oba na mibisa se yale na mo yande yale ne ha mo na aso mo de obebi ombefa bia yese ye duru to anase eduabo ene ye de ato no so the gon man me fa bible na bible ne chem se nipa ne yale ace me so me ho no nyame adome wo lab wo ho ena me ma omko mo de ne call lab ace na nipa ne yale na se the gon man susu ampala se wo di ace akoda prayer camp se bi na onim de ne wadwene no e fa ba bi na e wo fom because wo de koda prayer camp no how many years how many months ye wonyale bu ha ye mfa nda prayer camp obu ha diabetes to me ha no afon wa e supply no de da prayer camp osusu se beye na ye no osusu se obi atu na duro ana wati aduro so de goma sa nyoma we yina ye nyoma bia enka nteten na sa de no ho sisi atwam wo HIV na how wako hospital ma doctor declare say we yali HIV a china bla wako hospital doctor ka cho say wo de na diabetes ndro no wanum bia ama sisi a wonam kra wo fo ka kra gise pia oton o ka fro say sa de ni nyina wo de ba prophet Joseph Mensah yali ankasa ye be ma ndro ama wo hu sa mpa ndro na wanum no eye bibidro enya brofu dro de goma da china ye tenase a obi a ne de ni stroke ye obi a stroke a china ye be ma stroke ne chine ne be ma nyina ewu ye wadure do beto so within 1 month and I say 2 months wo be ahoɔden be ba woni padua ni ma obe ma na san ye adwuma oti ase ene ye ntena se mfa yale ena me ko ha na ye se yale ye se ena me ko yale ba ko nku asofo ko asunu ne eweka asunu ne eweka unim se kokoda sam ne ye ka kire ho ene ne ya na asesem se wo ko ye mpo na ye ka na yale na free wo so de a fine oko ya yale mfiri so de bia ye to anansesem gu wasum saa de na twem free prophet Joseph Mensah me telephone number is 055 44 77
959 055 44 77 959 and I say 0504 60 41 22 0504 60 41 22 the woman obu ha otie Prophet Joseph Mensah so for bi aka ten say gold shane na maame mu fie omunkonom kotuma no to America bla be hwehwemu ansa brako apa no kwafo no nkire wo say ewo ho ansa konfo bi aka ten say gold bi hye baabi ewo na na efo ho mi betu ama wanhwe ne ya na de asokwa ada no wa kyenkyena asokwa na de ada no wa kyenkyena ne yakotwa wadi enti enemre ntena on tu sika ngu onwoma bi a wo susu se bi ade na wo kɔ no wadwen ye wo se nipa na kanti saa nete dabi saa nyoma na twem de bia de gon mama samba ko a meka ne se nipa ebra ye bre mi tama mi si su ba Ewiase no me ba Ewiase mi si su nyini bedu se nne no de gon ma mi hu kwa se ne e ka se nyame ehira ne da de gon ma wo wat bi da obi a obro da gotem ye ka se nyame ehira ne da Uye kuyeni na kura wanje award unsisi dan kura yesi nyame nhira wo edi onu fani ko broni what you say danso benso esro ha ko broni ene wo a wutie Prophet Joseph Mensah o pesa wo bobra ko wani ma de bia meka sa asem akira wo Bible no se nyame nhira na mo ni pa yo de fo bra dwuma de mfa bi nka ho de bia meka cho so o pesa utu mpon wa brabo mu a woni memla mehia omo mutie eye Nhyira FM eda kosia da bia ne bedi adanse hwada omo eka kora tumi da omo so ne yetumi asesa ne within 3 months ebi kora 2 months omo bobra omo hu omo ho ano a wutumu se sankrofo we de ebra no obo bi pan so da goman de ogina no sankrofo ni na nyame ya adoma kina ye tenase a wo pese wa bra bosesa bra obi ye fitani obi ye mason obi ye carpenter o chese utumu sa manfo krokro mo sa no adwuma nka so mutumi tumpon ablabom the government omo de bo ani enye chese ebra ni twa mo achi ene na mi bisa se wo de ne how sunsun bi na how ana se adwuma na wo ye ne nyewa adwuma obede ne wahu enti na hwehwemu hia no from telephone numbers no 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0504 60 41 22 0504 60 41 22 woman amount function nso mpanyfo bu baby yesi akwala hu da achi ana nani age opanyini so hu da achi ana na were aho na mum sa akwala na na hu da achi ana were aho ya no na be ye panyini a ene na were aho no de na ebrebi na nani age no ono na ene na were aho no de bia meka se opanyini bu ha wanya 60 years oni 60 Ghana obi anya 40 years oni 40 Ghana obi anya 50 years oni 50 Ghana enye se wanya adwuma o ye adwuma kunu ho ye adwuma brain mojani enso mfaso obi amfiri mu amba enne na de bia de goma asamba akoma kama tiefu atie obi wa ha o radio station de bia otie Nhyira FM o radio sinifie de bia otie Nhyira FM na radio na ma me papa wutie mfaso be na wanya firi so emfaso abenya firi so ane de meka kire wi ubetu na mo no akase metie tisani aya ye bo adanse ebi mu ka no Nhyira FM metie Nhyira FM na ma me yale eda me so no ekọ no metie Nhyira FM enne hwe fa hodie aye me dia Nhyira FM na ma wuye o what you say obi wa ha ne de ne ya wasem de go man kasa tintin de bia Prophet Joseph Mensah me kasa en top on agro ne form me telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0504 60 41 22 0504 60 41 22 the government that china yetimetim tebu mbola junction echina wa wo baby a wo ba brantam ye oni pebu o start tm the government ebi 4 years ni ebi 3 years ni amanfo fa hu di adanse na ate ho meko o echina Prophet Joseph Mensah de me wono normal meko odene saa na ni beti anse afina sa ko ne wiye na ne ha wona tene so
kasa tenten tɔpɔnkɔ meda ase ɔde for Joseph Mensah ɛde akɔfa no kɔfɔ no ahwɛ nsɛm no mu na afani no baako no menim sɛ ɔmo ase ɔde a yɛno mɔkɔ nhyehyɛ na me adom ɔkyena deɛ ɔbɛ biara no bɛakɔ nhwɛ mu ɔtɔ so mmienu sansɛ mate nsɛm yi ase hɔ nom a asɛ mente ne ye nkɔsɛ ka mɛte nso nwie mete na ɛkɔ ase hɔ ne bɛhu deɛ wɔm nti sɛne ɛfam no ne abusuafoɔ nyinaa asan akɔfa adwene nti ɛdɔm nyinaa ase wɔm ne kyɛ fii na ɔso bɛka saa mmerɛ pemsan TV YouTube Facebook nyankopɔn nhyira mu nyinaa aseda kɔma bɛdwafoɔ nyinaa na afei producer paulus nyankopɔn nhyira mene de agya wosu mampɔ kontonkyi ɛbɔ hia kuma no na wakase berɛtio ba gong gyata ne nie yɛkɔda nyankopɔn bɔ nyinaa ɛho ban na mmɔ sɛ ɔtamfo bɔnsam no yɛne ho nipa ɛbɛtiatia a nsɛmamfo mfrɛ wo no ntomfo yɛda mo nyinaa sɛ yɛakra mo ogini bra na ɛtoa so